Hello, good evening. Welcome to Notice Window. Notice Window na sandok saba Notice Dialogue ta John Maibam na taram no chari. Matam gi tholok pa tongan ba isu singi matang da khana nei na ba samzariba platform Notice Dialogue ki ngasi thamzariba akhana ba topic ti former army chief calls for president's rule in Manipur habani. Hauzik Manipur da lariba khigi praja miyam singsigi mokhigi thamoi da mind structure ga lariba se khigi hauzik normalcy purakpa ngamjba solution purakpa ngamjba ongoing crisis class asini hariba class asigi solution se karamba matamda purakado inu haibasi hauzik laiba Manipur gi praja miyam singsina tattana hangiba question amakhakni adubo ngasi center amadi state ta BJP lengak na pale adubo ngasi Manipur da thoiba crisis asigi solution di purakpa ngamde matang asidai khigi center amadi state lengak ani sigi marakta coordination what labra haba questions sum yamgi thoi da hanga leriba question amakhakni aduga masiga khigi thoiba class asiga mari lenana khigi November 23 da former army chief general Ved Prakash Malik na makaki press statement amada haba jare khigi Manipur da hojik thoiba ongoing class asi da khigi amana amagi mathakta thajana ba walakpa aduga khigi state government asu hariba crisis asigi solution purakpa ngamdaba haba tare haribasigi matang dausi khigi amatang areba khigi pambai hab tare masi khigi Manipur sida president's rule article 356 ki makhada khoi president's rule thambasi yamna mak tangai father haba statement amak thamki ba hab tare hiram sigi matang da habidi ngasi khana jagadori bani Manipur da hojik thoiba class asida khigi president's rule thambasi yamna mak tangai father bra thamda thamagana kamaina tauba the solution purakpa ngamgadori bra haibasi question amakhangni hiram sigi matang da khana nena bai khugi studio da hose election dun library ba guest panelist mem saktak chage ahan bada ikai khum na bo chage social activist Dr. Kiran Yendrembam ozabu Notice Window gi studio da taram chari matang da ikai khum na bo chage senior journalist Chabungba Birendra ozabu Notice Window gi studio da taram chari ahum swa panelist saktak chage political activist Dr. Haobijam Getajen ozabu ikai khum na bo chari ahanba round gi ahanba wahang sai oza Getajen dan oina lakcharagi oza akhoi former army chief general na phongdoki ba haibdi it's high time to impose president's rule in Manipur habani haribasigi matang de khoi central madi state ta BJP lengang animak palibani adu itaragadi hariba army former army chief general amana idea president's rule thambase tangai fadre kan harak pasina di akhoi leiba central madi state lengak se mapangal aduki matik shole karimta tawba ngamdre habasi tasengna expose tawzara bra ba question sunila ibase aduga amana akhoi president's rule thambagana akhoi solution si pura pangam gadori bra normalcy hanjalak pada mating panggadori bra haba question sini oza kamai thambini anbada notice window yang bidi ba khon ka chari nang asigi topic asi kana na budam tension bidi ba panelists ani kagi Chabungba Birendra amadi agi taw Kiran Yendrembam di chen host video chen chan ode host sakoi ka sari koi ki kano da Manipur gi oina leba issue ji tha mapan ko phajal le asukam sathi ba koi ki terrorist haidare ko terrorist ko na militant sumpanga haina basi china partama ga hajti tanga mo ji terrorist haina ko all praja khudi mana mo mi pa da mi mo le ga sa da ju hojti gyan ta sa dum le ko chung ma ta ba pura mo si sa mak ta gi juan sathi da ba mi ju mi oi da ba ta dum ba mi ma khalam mo ina le ba ko bu sa da la long se ko si da ko pe da me am le re pe da ko army chief general ko VP Malik back magi Manipur president magi intention ma ko kada ni thamna ga habagi intention la ise masi ya ru question nate isen chan ko ndi masi ko na manungi yamna ka pa yam khom na khotra na lai ba state sigi issue ma yam si da or pa ya ba ya da ma yam ko na da su yamna yang na kaman ko na program ko yemu ya point am khalai kamani yemu ya ri ga habu haju la Manipur gi lai ba structure haidare ko structure ko da moina lenga amal leibagi state governance amal leibagi lenga amal leibagi structure ji mapung phal phada ba ji chi question amani ko haidi haji state lenga amal lei haibagi wani everything kuding maksi center na loina ngasi actor leibi mong do tole rebo ko adana sai khoi mamang do article 355 si impose tawi or tawde tang da lamal ni ma ko si am phajor clarify to ko tan thamaju oidre ko adana
Article 350 ki marumda Article 350 ki marumsi de hai phadan hauji center na sanai buli lam mayam jingsi ekoi election khange ai hen ba security force man thajalakna adagi kaigumba irang ama tholak ka dogi mami ura kan da ngasagi ai hen security mayam deploy tokshin da ngasi in home minister na amishana ga mamang da aikogi kanogi khoi atop state amagi election campaign nama tokfo kan da delhi da halaga mana ngasagi manipur gi lebi issue jing matang da khoi jiri da aikogi innocent people hadare ko angang yauna angang ahum nupi ahum phag yu matang da sirak yu matang da ko yam na ngasagi daital lumna daital leina khoi khan khan gi type amada mana mana haibisi security force da power sinona da manipur de construction da ni ga habi mong ma da mana power na piba mana mong ma da thau tok sin lakki ba ni tok na to pa ga sagi ai hin ba sai security force ma ama ga si company ma thana koi koi report lak ko company ma ni koi paper da company di manipur gi ma sagi kuki gi mla tara sin ta bidale mori ba ai koi gi le mori mla ba ji aikogi magi ayum na ma pasal company amam deploy to ni ga haibagi report la khita tamko masi aikoina aju thagale san security force ta sai ga masai ga ko ni ji ta na mla jing nga na bigdam to yam priority ma thamaga na changil ayo khudam ta ko di manipur da 350 force ko lobu ya phim lai ko maram di center na ngasi tawning mo tawba mo na sane mo sana ba mo na haining mo haibagi ko mo ma sik la khre ko confusion mo sa lady ko ado sino then amok leiba government ibang sa ruling party gi bo harasu party leiba political leaders gi magi thongna magi tawriba system administration mai mawong to si ura kan da asi army gi chief general riba bp malik na si phongdo ai sidi tasi ma sidi army gi chief general na hyderabad boda innocent ma magi na na sagi article 350 kanunda president rule gi mong manba ko mong manba adu article 350 se impose kan sagi center mong taruga sagi leiba amma sarkar kan badi ya security thamjal kan da duda center na hindu to madi bisri un report amane ko adu kupna yeng draga su ifong hono yeng kan da haji leiba political mari leiba magi ngana leiba sangna leiba adu si paper u speaker manipur prajaji ware hamthena ware aduna ngasai sarkar gyan tabiyu oi sarkar gyan tabiyu manipur praja ware na hayo ko adudi manipur lenga amagi speaker gi achobo post paidana tawbe amon da right am paidana speaker amana manipur gi prajasi ware aduna lenga na gyan tabiyu haiba du ko amaju ko thena jai ko ado te seta batai na ko ada speaker da madu hal taraga haju leiba government jina taba haju leiba government jina taba anu government ma leiba jala haiba ko question hangni ko praja me amana si lauri jidi government ma lei haiba gi moida laum tukpa miyam gi thawai kallu lanthum nga habi laum ne ko adu gi lau potu speaker oriba miyo amana ba sumana koto phone taraga di manipur gi lengak na manipur praja miyam ware ji khangbi yu ga na lengak si kan lengak no mo lauri si another haju gi lengak si taba adu lengak am lei ba si question ma lei ko tamoko adu confusing da aikoji confusing leba ngamoi daba minister da lebak sasan toge lebak sigi leiba praja singje thawai kangani lanthum ngakani kangani manipur gi boundary area manipur gi ima lebak se kang lebak se manipur se manipur gi leiba ga integrity se ngakani haiba dugumba nga nabu vote ka leba kangu singina ngasi ngangoi daba tawida me ngang kusna ngasi army chief general bp manisna ifong hong dum hairi daba sdi keno tasina manipur da tasina lebak ngakani sasan tawani mi kaya gi thawai kangani aduga mi lanthum ngakani leiba dugumba government ama paia kan da vote kar kan da praja gi thok toni leiba kangu singina ngangoi daba tawdu mayam toksin ta ga di adu di moi le sokudi adum president thamoi haku ta ru tamosi de asidi koina manungi internet jena mayam le to ga so sidi film urkuta bane ko ana hidai film jema ngana na handa su minister ban haiba da nasagi minister oina onerba siem tai na bagi por skul uidamo ko haji baw da siem gi chokri da siem gi pham thau na lai siju ang pham ni gan haiba ko masa su minister oini ko tamo ko adi mana oini minister du kana gi makha da oibno kana government makha da oibno gas le ga di haji dai leader si taw haji dai taw na taw haji athramani ko haji dai government ji pam de da ga di ai minister oib tukjare
ai MLA post hada pati gamda ai minister ma longja rotu mai ma khana minister je ko pandre ha bi gasmo le thok to mo adu onjel laga sum kan onjel laga sa gi chakri thadok to merum ji kai no ga praja gi am sentiment khangma gi type to mo khan ai ni ko aduna sugo mayam jin ngang oi da ba sa gi political leadership jina leba gi sun to ba sugo leadership jina ko miyam gi right miyam gi voting right pai dina miyam gi seba to ge miyam kan ngani nga kan isa ka mu jina ngang oi do mayam ngang khala ko sina ka dawre sa gi army gi chief general VP malishina adum slightly 아치 만능기 레벨 컨트롤버시 매하고기 누시는데봐 야면 유니티 오이다봐 야면 유나이트 오이다봐 야면 말을 뭘 간다 투에버 이슈제 아이디 시기 마땅다 야면 크루시얼이나 너무 야바 디시는 너무 건데 이풍 통과 거 아직 지리다 투에버 시빌란 따로 해야 되고 뭐 아니 풍 남이 타라 합기도 니판 아두고 이더다 거기 프로테스트도 야고도 만이밤 사마 풍 데라이팅 사이 너무 카피나 할리도 만이밤 아두기 지금 뭐 매난 다들 매암이 따고 담는 거 사기 레이바 사기 레이 피엠 제가 사기 레이 지리기 MLA 들어가 I want the power 치는데 아이는 라이즈 이 차는 아들이 제레이니 I want the सरकार थम चितन पाव सिने देगा है को अदु MLA मैम गिना अखोय मणिपुर प्रजासी कनगदर और कलोदार तमखो कन्फ्यूजन लाइव तमो ओ तारगदी अदम हाय बताबरी के जन को अन सुगम मैम जे ले लोइन की वाना थे ngang thora iba tawra iba ngasi president rodi media gi mama ga thulakpa ngang ai मैम जिसे नहीं जबनी को कोई कनागु ममीम त खोय अदुगुम बायस ने खोय जबरदि तबु मियांगी थवाई कनगरी लमथु ngakani lebang ngakani thokri badung leader sing duna sumaina ngang pasi ko ya jiba iba ngasagi da sala lebak press ko toro fong iba ngasagi miyang ware haiba lenga na khangmo chumi ga haiba hoije khoi ju confusion la iba tamoko haidi ai khoi na ngangjeri ba thawai kallu lebak kallu ngang iba adugum daita le mini na ngang iba mismuna amuksum onto laga mukhoi da another lega amle bi type ko ngasagi ngang khala posi tamko ju confusion le iba ko oi ta sai area sai dum ngasagi le riba army chief general VP malik ngang ai wa se ya manung gi ka shu he na internet adu gi ka shu ko uramoi ko am slightly le riba manipur scenario sida lenga amal le ga mon to bi kai no ko moi na proja kan gadra proja nga ka daga moi to bi kai no oi ta ga di si le bi sum hayum chala na ga sum ko gi nushine da politically hunna bi ngang na bi rajni khudum chawal lo kan mi ji chum thwai ma du oi ta ga di asi di president run thamana bu hena phakko ya phim le ni hai ba gi ma opinion dum sito mu jai ta ko adu adu si potel la ko ni si di khoi general army chief general jin hai dra ga phabuda atopa khoi gi dum civilian mayam su dum final report mani adu ma se kai dagina ta ga di ruling party or opposition party manipur da sasan tawri ba dum political leaders jinna mabuk chen manakta wa khoyak pa ko lebak yo ba stem to umatum da yamna khogi jari jara la khon number mo ka da thammo ngari da sai thamjagi hamro okay nungai se ai mathang se oza birendra da lakchagi oza hojiki leiriba crisis da khogi state government na hojik faw da yamna independent noi ba step amata lokhat pa ngambagi mami se khoi prajamyam na su udri have tare edu itara gadi leiriba situation sida de khoi president's rule thamba siga managibra have question duni ju lai ba se center gi yaka yanga center na to have da toraga khoi center remote pairaga remote control toraga leibagi film da leibani prajamiyam su thengnari bani madumong nabu prajamiyam sin da pen da state government ki tang taba decision ama lobi ro prajamiyam ware have wahang phawad hai thami bani hai tare du itaraga di hojiki army chief general na hariba wafam siga koi hana gi leremba situation siga di mangzau na koi PR thambaga manajibra have question jini ozawe ba kaimon phongdopiu bema thank you chan matamamada laibak sigi yamna aruba situation amada ninghan naba leitana thona phana laibak ki damakta kargil war gi matamda yamna masak thokna laibak sigi lanmi gi luchingba ama oina thabak tawgiba ko bed prakash malikna phongdora ke basida akhona khanaba yaba khara lei bemana hariba wang dugi pakum du su ai laksage tasengna manipur sida hojik leiriba situation si yenguragadi masi munna khaluragadi president rule city undeclared tawre undeclared tawraga leiraba gumbani na dum lawba yare ko samna manipur gi chief minister honorable Sri Nongthombam Biren si Kendra da leiriba luchingba singsina makoigi kari haisige kari haini BJP gi damakta kari haisige moigi kano ngak nanaba moigi izat ama ngak nanaba thamba dongna sum leiraba
overrule tawraga almost administration sidi kendra sarkar na pairabane. That's why most of the time the minister is inactive. Mangondagi Unified Command ki chairman si lokthokrabani. Masina takpadi governor sina almost tawre haraga. Chief minister ki report si bema governor de pinade. Of course, chief minister si link neba. Council of Ministers singa governor ga gi marakta khwaidagi breeze oigadori se chief minister neba. Governor ki reports normally goes to the President of India, not to the office of Prime Minister. Prime Minister ki office the pide Rajapal ki report say normally it goes direct to President ki office the Rashtrapati Bhavan da chale. Manipur da tawriba sidi ngasai gi aigi mamang da learned Dr. na sungang bikre ko Manipur si President rule thambaga kano tawbagi matang tuta asi thamme na tum lawba yare da. Undeclared oibagi wa kaktani moina lauthokte habe kaktani, but it seems already kano tawre ko aduga yam ibung na thamlingba mod amadi bed Prakash Malik na hairi bese sigi matang da yam serious oiba pot khara lei mana icham sam na haibo oiram gadra or Manipur da thogali irang se Manipur da thogali ba tha taramapan almost running oina sangsal iba tangdu leita draba shiba naba sokpa panba hinam khuding makta kang khong sai raba a yauraba phibam si thoke na tholi base karigino haidana khalluba matamda Bharat Sarkar na Manipur da leriba ning tambata leba Bharat tagi khoi tokhaina tagani ipa ipuna thamamba pamamba lambi duda they are our great potential people moina thanamba jo akhoi madugi khudung ingani haidana madugi lambi mada satliba ishininaw mayam mogi londa dadi lalhoba sing haire ko lalhoba sing se taseng namak Manipur dagi maru phukna muthatlage haibagi asamada ngasagi cookie sing se tulama oina khulai ama oina season naraga maduda yengthin hanbagi posak ama laktana lalhoba sing se taseng namak Manipur dagi maru phangna muthat krage haibagi pandam ama irang tholi basigi manungda ama oiramagadi mana president rule thamge haribase madai matang duda akhoi gi Manipur sida leiribase ichininaw mayam singse lalhoba mayam singse masi moina tasek namak loisalage na khalibra haiba pot ama khaklei adagi number 2 khananingai oiba pot ama khaklei akhoi gi tampakta leiriba mi mayam singsina Manipur gi law and order situation se kadai yong kahel lageba akhoi na kahel libra or akhoi da atamnana Manipur Sarkar da yengthira iba natre hargana Meitei community da atamnane attack taroktana ag laitana lebak sibu khabai khara sahaliba nongmai kapthara iba bom kapsal iba sumain tawdana sarang khorang na ba thol iba ko makoina di tholaga akoina thon ba malan bagi mong the president rule se taseng na thamge haba oragadi madusu it is very unfortunate yes khali only for law and order situation se masi yam phatre lady ba phibam se aduki matik phatre law and order situation si kitang normal oina na bagi tamakta BP Malik sina bed Prakash Malik sina madu thamge kaina khallaga hairamba oiramaga to some extent madu consideration khara lebi hai tabu karigumba Bharat Sarkar gi underlying philosophy amada hidden agenda amada Manipur gi lalhobu singse maru phangna muthalage haidana sangsil lakba war ama cookies ni ega season nabu oiramagadi president rule lakpasina aduki matik kodong thiningai oigani ko maduda lebak sigi lamdam sigi mipum khuding bagi thamoi da madu thoidong na peningai oiroyena khali hoi chumi constitutional khoigi provision da karigumba extraordinary situation ama maybe arisen lakane na anticipate tawra sebako Manipur da extraordinary situation ama lakat dawre madu oiragadi madu gi damakta constitutional provision khara piyaba
kari pi haigada article 352 56 360 ko hadi Indira Gandhi ki matamda emergency laukthokhiba adegi 1962 da 65 da sumaina India sida Bharat sida akogi president rule se masing khangdan state mayam amada thamkre ko masi akoina hankana phakaludra hujikti sensible orba matamnina ko mipum khudimang na do aware it ko loina makhangen logze aduna certain provision khar leiribase certain provision khar leiribasi masdai da ura akanda mana Manipur sida khali law and order situation se yam phatre mipum khudimak sing se aduki matik makok to makut hape wavana khamthenge na khandana mana matam khargi oina madu restoration of peace madu limping back to normalcy laktri bawda madu thammana phagani haiba khalamba oragadi to some extent there is consideration do madu gi consideration do ma public na thodokna madu dai to da blame to ro en khali whereas karigumbada lamdam sida thuiba insurgency gi problem laibak se Manipur se Bharat tagi tongan tagadabani akoidi ning tamba pamjai adugi haidana matam sang na dagi iho masangse lakliba isininaw singi thamoi da ta na thingado ba posak ama oiramagadi ko he na sawba yaidi thudo akoina khalludaba ko hojik thoiba irang sidagi he na sawba irang ama muk baton tobaga chap managadra haidana agi wakandadi ahan bagi round sida domaina khalle na thamjage okay am nugai se oza imathang se oza kiran dalak chage oza president's rule thamba habase khoigi leiriba Manipur gi praja miyam sna pamba oigadra habasini first ta laksaningi se aduga khoigi Jammu and Kashmir da president's rule thamgi adubu hariba Jammu and Kashmir se ani thokna khaido ki Ladakh haibam go Jammu and Kashmir haibam ga adu itaragani Manipur da president's rule thambagi wafam pukhalai basina nungda kari hidden agenda leiriba no haiba question so khoigi praja miyam na adum jamam naraga leirida ba pot amakha oidoni president's rule thamba habasida if karigumba president's rule thamaga na praja miyam sna kanada taina duno kanada blame to goduno Manipur Chief Minister Taugodoribra, Home Minister Taugodoribra Harbor Question Chini. Come at a meeting. The same Tamjake, Mamang Dagi Maru, Getajen Guy, Yamba, and Ampaza from Yam Tambigre. The same Kogi Sigimatams, they no need to play political dramas at this juncture. Number one, go. I'm Tamsanimba. Political drama, I am Yahweh. As I'm Getajen, I can some very some no I know Hagatambo from my Tareko. I'm a Yahweh. I maming adum palaga hai bia maru kita maming pandri da minister Wychem Chan hai tareko mana mahut department pai reba Imphal mayongi apikpa 1 square kilometer of the jaga se amona kai pung chai char pung mo lai bo sem to pung am drone minister manen Iran conflict sigi mato tanja lori bra mamang de dung ngam de ju ngam de ko sibo ngam da amaduna magi any magi responsibility hai tare masam se lo do mo thodang sing se loruk ta bani na ai koina ka da bagi center the union da ka da bagi taina do no Masidi Makogi Apunbagi Saktam Maikona Sagat Minasi Hana, Lewak Miang Yona Todang Togai, Lorogato Mayam Sing Ziki, Honazaman Mayam Sing Se, Utagi Haibadon Tahana, Honabada, Sugumba elected Mayam, Mama Todang was a Kandra Mayamana, Nasidi, Nasi Tuan and Lowe. Aduga Ikoina says the President Lakera, any emergency provision, as I am and Haiba Hopiramba. Constitution article 352 60 document the yar report me amjing da yam na maru report se kon insert to chalakpa 355 se president rule ma direct tam dringai da state ki subject or state ki kano sing se ngamdrba taragadi madugi mathung tarak padadi 356 president rules apply tawni haiba pot se masi yai any kanogi countries ki munung level state amagi part amagi jaga ma tum chalai ba pot amane ba ko sigi pot se ad pull point at emergency law thok da nation wide law thok ta ya de du emergency ka we have wapum na tem is it khara da thoiba magi conflict management to bungam draba pot mayam dugi mafum da dum kano to bi ai adu da equina swaida hawji equina huji constitution hai kan da constitution pi the provisions sing mayam ge manung da yam na maru equina toina haiba say equina article 19 Article 19 clause 1 subclause A, adagi subclause 2 da magi 19 clause 2 subclause 1 B da P ba C da P ba D da P ba E ma'am sing se this is yawe right to freedom of speech and expression adagi right to freedom assemble peacefully without arm ko adagi amuksu freedom to form association union adagi freedom to move freely throughout India freedom to reside and settle in any part of India freedom to practice any profession carry occupation trade or business yaw mayam jimrak da akogi mapanagi illegally sangpa illegal immigrants singina kaidawe lana sagi kaido da freedom of speech and expression karan tron tawre makoina ko adi separate
state ama country ma ta na bo khona bo pot ta moi ne jalangam project mong yaw pot sa constitution ki ps ama ta da jaga am ta article ta yaw do pot ama moi na demand tori sigi marta ai khoi ta seng na han jiri gi incidents ta ai khoi huji salute to bum to HRPF sing ma khoi na khut alam da ta la ga di ai khoi CM gi statement me am pi pha pha ba du gi matang da ko ai khoi na CM thak lu ba sing da ba ha pa gi na ta sigi pot na ta any against opposition gi na ta ga any ma gi council minister yaw bi na soi ba wa pukala ga khana ba ne na ba am te aseng bu reality do khoi na ngasi di program yam tham jai wa ne swai de khoi na CRPF sing le da ta ga khoi mi je ma sing kyam siram ga ni khoi ngasi khang de then ai khoi gi mayam ama le ba pot sing ji da ai khoi na haining ba di ho ji ai khoi na jiri gi MLA na ai ngol da CM na pawon pidi haibo mane man haigib do ko media thokib do ai dili de chela ini sina bidre kaino do di adu role and responsibility given to him as an elected representative adu ma khandre first and foremost duty of an elected representative kaino to protect life and property of the common people citizen adu natro maram di akhoi na makoi do akhoi gi sumaina elected on thagak kanda makoi da legislature ama oina legislative power makoi gi law making gi assembly the phamin raga wa tanaraga khanaraga yare na khoi na to tabakta akhoi sidaisda prajamiya na khoi chahi manga gi daita sinarabani alna important of legislature ji karino hai kanda the executive implement those laws judiciary check on the entire process haira le kanda makoi gi pot da ngasai gi policies laws that govern the nation do makoi na sem do notro state is orjo amorjo adudi akhoi na five most important function of legislature da ikoi thengna matam da ikoi na haibna te makoi gi piraga leirba constitution gi provision manung da magi pot yaweba representation number 1 adagi magi 6 major function da yawni deliberation adagi legislation adagi making government and over magi to piri mayam je ngasidi makoi na madu khangtren lawi aduga ikoi na ngasagi importance of legislation makoi tasengna kajo aina masi thoina bham ta da dei punga ngangna ra aduna aina political drama to biranu haise aduna ni swai da koina number 1 akoina makoi da akoina haining mase ngasi army chief call for PR ne lak matam je akoi gi India gi na malen ga to ba jaga sing khangre democracy set pelewak ama adu constitution je akoi me am punna ba supreme kano haibitare law of Indian kano law gi majib India gi soil prajamiyam si law metal letan pi basing marakta akoi ngase de thabak to ngai manung sida wa ngang ba ya da pulla thamba thabak lor kanda ngasai gi ngak thola kanda ngasai gi hero saba mayam ama hai tare ko after magi retirement se bot le khangde adagi army gi de khangde sumaina adagi hujik kuki gi tholai ba pot mayam ko kuki haiba wa nate ngasi ekhoina malik na hare pot de ekhoina yamna ningdom pomlinga wafum leite ba masdi common people ngasai ekoi maru Getajen haiba yaw kramane common people amana su aikoi ngasi leiba pot sings da ekoi PR la agadi hai poeba consequences of PR kaino ngasi de ekhoina government ama leiringai da government gi manung leiba makoi gi council of ministers to gi head ne ba CMJ then moi council of minister ma'am MLA ma'am so have the equal responsibility and right makoi chaman le nutro Manipur program yang makoi tara duna ngasi chen gudam le ni phu duna makoi law me amend to sem to ku matam da makoi ngasai gi pot da ngasai gi approval of the half of the state legislature no yaraga di madu gi pot to passing of law do yai aduga madu gi do madu pass to matam da madu bill karani assembly da aduga madu gi matung da bill duna madu gi do amuk pass to matung da it becomes an act olai na to adu makoi na amuk assembly ju phambi dre am ju to na hai pot da assembly da ngasi bill pass to goda khana ne na goda discuss to goda question raise to goda opinion share to goda mayam da ngasi kari gi makoi CM sindok sin natraga CM phatte phai phatte ai da CM pha to tok cheba ngasi di both opposition oi gera ruling oi gera kuki kangur kari khana si yadri no ngasi makoi wari sa je na hai bu CM le buk saroi hai ta ga di makoi CM lo sindok na ga di moi manung gi pot ne manung to no ma pan na madu gi political drama mayam thok no ari nga sai koina se seng nei koina hek try da hai da song mu di phau ngani ko saru sa ba sa bong to songom pi ba ko koi da se saru sa ba sa songom pi ba mayam le then I koi elected representative wakal le ba loksing le ba miyam gi mihut wala ba thabak to godo ne na democracy pa le rakta koi democracy ki festival kwai saw ne election to ga pang to ga sai manga gi dai ta pi ro ma khoina ngasi koi kai to bi rage ba then constitution gi de ngasi ra hayeng na tari se hayeng 26 ko hayeng tari ne Manipur constitution ki day celebrate to gi athar tholo khitra bu si phujum da constitution ki provision da final interpreter of the constitution India kanan oine supreme court no oine hare supreme court ki chief justice na man interpret to da law and order situation of Manipur adu ki pot kari pi gi after outbreak of this conflict or crisis 2000
23 gi May ahumda 3rd May dagi auga matungda after 1.5 months 2 months adwaida Chief Justice of India or D.Y. Chandrasutna mana kari hana pige there is total constitutional machinery breakdown in the state of Manipur as well as administrative failure in the state of Manipur then if madu laibata gadi why not the emergency provision is not applied in the state of Manipur it's a big question adu the emergency gi pot da nga chai gi kano du pirak trabu dai adu the constitution is the supreme law of Republic of India it lays down framework for country's policy do ngasi equate the Manipur chaktung thungi brava adu hujik many companies mayam thadal mayam sida ngasi equate gi tasengna lenga kama ngasi admaina hunara kanda chi taw pham thadok matam hai matam ngasai mom dai do masa thadok kim thadok pune we the people have no right to protest in thabuk thadok una tarasi design to wai koi right like koi china tokre masa na magi moral responsibility masa logodamne first and foremost duty to the mana focus to kana magi moral responsibility logan to kodum natro adu torokte adu koina magi ekoi kind of constitution pi matamda protecting the individual liberty and maintenance of social order do ngasi ekoi leitre letter nina armed forces kangu singdi makoi nga sai gi malik tu Kargil war matam 1999 de am achobu ro lawe northeastern part ki ma yam phajana kano khangba mi mane na haiba taragasu other than constitution is the source of legal authority for the country and it's bind the government legislature executive and judiciary branches it also gives judicial power to the government action and samana piri bo pot khara ko piri bo pot mayam sing da torok termina ngasai gi magi ngasai gi army gi sading chatpa rule da pr la agadi ekoi gi taseng na hana a faspa lauthokre na ba hapsel ko pot mayam sing da ngasi makoi de sing gi jaga kuki kulai pai ba sing na tanatra kathra ko netro ekoi gi makha da Meitei gi innocent civilian mayam ama kulai pai ra kan da aram bai tengol mayam ama khulnga ko mayam tholo leiri cha adudi north east gi total insurgency gi movement mutikni haina mamanga declare to give ko exact year do I mentioned less subject to correction but I think it was in 2017 Amisana declare to give now uzik magi hairak matam dugi last part ne 2024 ko aru 2025 ko manung ali part haibani na modu solution hona bada akoi company ma'am sina loi question la thangra kanda masigi pot kari gumba policy khra manung dagi yalibra aruga akoi si one time mass coming operation ga tawra kanda awaba mayam mai unra kanda civil war gi movement tawna ba mong mala lakpasida civil war si su movement su ngamandaba ngamandaba matakta ikoi gi younglen saru oigada ba future gi mayam ama backbone ori ba youth mayam ama gi younglen saru su chidekpa akoi gi ta seng na ga dai khai ba su khongya da ikoi gi se apet pa ikoi gi sana ba pot best good kum ba ro lapoi khongya na pa na khai padat mangi manghun do admaina ekoi puru kanglup se malem gi keno dagi kangkul mudaki bi ana ba pot khra ngasi gi adung ba ekoi union this style adu go status style but khana sumaina yaro bra haibi singum le so I say kun haibi yango ekoi na constitution gi article ngasai piri ba magi keno sing da ekoi gi 19 the piri ma am da right to form association or union haiba pot da ngasai gi freedom to move freely throughout India da India gi citizens in the pivini somna kanda CM gi ngang nang statement da ngasigi adugumba makoi gi KNA gi adugi sigi leader mayam do si MP ni sine haiba pot mayam sing do makoi di move freely throughout India du yadena they should be treated as foreigners or illegal immigrants and these illegal immigrants have no right to stay in the soil of India or Manipur because India di constitution UN convention gi adugumba refugee convention 1951 the refugee protocol 1967 signatory the level under refugee kamai leide no then ekoi hujikti ngasi makoi bo refugee ne ekoi haiba ngamagi tanja ma PDC ekoi let's salute to yama so seja mana magi gazette notification thoga hapam bada makoi refugee ne makoi sana thana level sabun khara PBC matam khara gen piramba potna ngasi ekoi makoi refugee ne proof tagum bane makoi di adugumba habitual liars na haiba achumba haiba namit sigedong ne haiba aduga history me ama semdok semnin torga mayam ama ngasi di makoi na adugumba pana bhonar leiru jaga sing do makoi ta singna address to leiba yamna ta hai singaba ta yana ba phamba chale hip chale mapu mafam sa ga har ko potune then twice da ina haimna huji sangi yum da ina laga leishilakanda ngasai gi sanna head of the family ore iyambana Chabungba Birendra na head ore idau Getajen head ore matamda ngasai gi aina kita leijage na haijan onjaraga leijiba ko natraga any minai nai thangona laga osu leijiba ore khalase khara lerakanda ngasai gi mapu ori basing se sigi wa aina taroi mogi masang sing gi wari chanage aduga ma lauthoko nataga ma hatoko aduga ai yumni sigi ne claim tor matamda ngasi mapu basing gi thamoi de kari farungani Ado swai a role and responsibility of armed forces, paramilitary forces, hai kanda, ekoina, the sengna,
makhoi gi na pitho lai matam da what is the role of paramilitary forces in India adu de makhoi gi poda maintaining nga sagi law and order yauri Tuan mayam makhoi de piri Indian paramilitary forces singi counter insurgency operation piri adigi ekona border guarding piri adigi ekona sidis da law and order maintenance yauri election security disaster relief protecting critical infrastructure adu nga sagi ekoi sumba internal security gi maintenance pok da makoi na tawdam nen yauri ba ngasi adu number countless number of armed forces paramilitary forces ekoi Manipur gi soil da ngasi lai ja ekoi Manipur gi adugumba ngasi di economy gi yam tina downfall and shatter matam da makoi na sari thai mayam sing se masi gi keno sing se ekoi state ta gi so moi haninga leite na ko adu ekoi swais da ngasi di ekoi na conflict sigi management to bungam daru lego di masi wrong conflict management do matam sang lo ni tare swais da ko na point se ekoi gi leader ma leite budong sum tahalaga leiba tar ga di maswa de lan ga ne swai da ekoi na BJP na te congress na te nizam ma moi na haib tare regional ki movement na musuning season le hogda koi the regional zongi feeling se leiba du khar kadang oiba sina puwari gi adugumba sagon regala ba history me am thaja ba ji mi masing yamak ta haib tare isagi culture isagi tradition isagi lejar ma me am je masi unitedly koi fight to godabani ai koi ngak kadabani masi ngak selo matam da isa je ngasi di maning makha tamba kan citizen na moina India da 1949 the merged ogazu before that we have our own constitution aduga Southeast Asia country manungda ekoi tasengna phup ni phu gi maya da leiba kang ma leba jaga se maning makha tam na ningdau pan ba leba ama le or me abze ngasi gi lengak sa sa da yor ba sing khara da tan loi kawe adu tar swai da ekoi na lengak pa di yor ba makhoi na praja sing gi thamoi shokada ba kai ga do me am matang matang tong chalak ko tar ga di makhoi to wa apho me am je praja sing ultuna diversion pina ba sing che phong na ekoi media ra thanar ko na te ekoi na pam makhoi do loina mak hana tasan birakanda makhoi gi chak chak collective decision am lobirakanda ngamatra matam de ekoi punna thabak thadu e natraga resign tore hire so ama tor so tobigro praja miyam na ngasidi makhoi na law khong miyam se maya yaudro kai nong cha dong na dum mayam media tho law kanda mayam duna moidi maya yaudab ne maku gatadi natraga lila drama da maku upsel tholok po law budune on bai ta ta la agadi ekoi gi leader ma sembo dringaida ngasai constitution gi ngasai article 19 gi ekoi gi sub clause 3 the period madu kai no hai kan madu gi khudong cham do kan da kuki furup kangu na ngasi di association organization me am chemaga mi gi di yamna chap standing amada ngasai gi eminent minister babu da makoi na manna le ga chinga ga satpa do na ngasi Manipur ngasi kotu ITLF KSO makoi na to ibo movement me am yang bioba mamang da makoi gi demand se ngasi mamang amata mana da ne aham kuki state demand separate state demand committee moina hotel asoka da kuki in pina taroga in man roll kanda ngasai gi leidiba kuki la lobo luki su sign taroga 2005 tagi hongna government of India ga tawnaga leigiba kangu duga makona 2008 tagi let's subject correction ko state government yor kanda tripartite agreement talk sign su sign taroga leithokiba sigi sungoi ju uppaga leira kanda ngasi port madugi marumda innocent civilian da makoi gi nongmai gi barrel matul onjala ngasi kapuk matamda ngasi khama ngamdra penda ngamdra parja miyam amna ngasi di police station natraga ni mafam singdur gi lokhat aga nongmai pai gi singdo ngarang mathak na hanor mane kuldip singh na people statement da ngasi di ekoi more than 3000 weapon recover aruga mafam gi sumaine koi sumaine tauri haibado madom da leiba somdana lan kapakpa mingon mission prajada khut thaba bom thadaba drone thadabana singdagi thadarakpa somda khulai phagapana singi masinga belly masinga ekoi gi belly dana masing yam jalak podong urakpa aduga ekoi hujik yengbiyoba swaida ekoi ngasi khulai paraga am paraga imalebak iramdam ifurup izati isi ichal ima ibel mayam ama masigi pot mayam singse kandabi aden tholaiba ekoi innocent civilian youth mayam singse makoi hujik makoi gi future karino hawjik koina nongmai pai roga aina nongmai che government chalaga sign da toroga su adugi FIR natraga adugi case di still madudi makoi gi mathakta dum lai rane adugi bak mayam do ekoi gi leiba praja khodi makse ngasidi adugumba terrorist militants natraga revolutionary party natraga underground organization haibi ming tongan do oi gi yai ko but terrorist haibi do budi ekoi gi Meitei gi adugumba nungshirabo lebak nungsibi singda ipi ningde aduga terrorist ti makoi adugumba koki gi kangu sing makoi gi samdar sing hostage soina adum innocent civilian me am thamakanda mangak aga chaina thomaga angang macha hatun thotna hatpa sexual assault roga hatpa aduga makoi gi adugumba only naked to gi matam koi da anota na pot parliament pu no to buja akoi gi adugumba winter session hoji aur import manung sida tasingna makoi gi sumba tholok pa haibase makoi hoji mamangda makoi na horok matam pigi makoi gi statement ngasi makoi oriba phibum makoi na lepiba point do lepakanda masudi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯆꯥꯛꯄ ꯃꯩꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯅ ꯋꯥꯏꯅ ꯐꯤꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ they are just empty vessels cookie fruitsingse ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ahangwa patra makhon yam thoi atam thokte admaina ngasi tam tamna ngasi adum masak khangba horeise masai aikoina hauji makoi number 1 koi program yang ngasi di koi civil society organization stakeholder mayam pai bi the individual social individual mayam ojesnu mayam singsne kai durigi haba question do hanga kun je number 1 hangdringai mamangda makoi na lawriba mathodang moral responsibility lobhum thokpasing lawtribasing do punjan birakanda nan cabinet ki meeting ka buda mi masing kya phanggi geba kaya lakhidage ba adugi poto laktringai da nonga laka thonga kana tongan ba political dramas mayama political milestone no tong no chuki mkhongtek na tawuda da point je khudom bise aina ma mana thinjanar kudu yaroy masini praja singna decide tawuda bani aduga afaba pot fataba pot aiba mayam se afaba na taka fataba handak kuki na tambiri ba khogi adugum achaw parama khoi mitei khunai da masina maram war kana ngasidi khoi manipur leba fru kang mayam se akhona sumaina han haidok ko je haining draga chu khojikti makhoi posna karigumba yaren sakhi taragadi karigumba atopa frup kangdu mayam nasu magi oiba community di oiba se kabuigi ama adagi jairong ge ama natraga tangkhul ge ama maitei ge ama maitei bangal ama kuginda loina mak talak matamda aikogi pitru piba khujin mamai pakpa square kilometer lamdaba jaga sida kana yen thokna kanda aikoi foreign chatpada passport ulaka country nanjam tungna chatnaba masak ama ngasi adugumba elected representation na silakadoi bro karigi mapandagi lakpa company mayam company amamam na makhoi nga hanga duri geba sida huji thomjal lebe mayam praja ko chang mayam na huji makhata na thomjal matamda mapande lakpa company singduna masa dagi nomai lakhidana matraga duty do tawibani haibena mada nomai muru mayam kapthoroga mayam mi siren kalo makhojo sigani adugi pot phibam da lakpi taragadi manipur praja natraga manipur khunai kari oigani president rule da madugi pot da thamo si tawro haipasi kaino haikanda president rule dugi marumda army military forces singna armed forces special power 1958 ki marumda manipur da tawgiba chathagiba crime crisis mayam singdo madugi mayam singdo amuk madugina sathiba pot ama handa kulai mayam su leiramina pharaga pullaga any naknaba samnaba mayam su yauna madugi pot singdo madu amuk hala aganda atopa pot ama onaba machek ama ora ibra adu dagade aikoina swaida manipur haibase northeastern part of the india gi state northeastern state leiraganda aikogi foreign leibak amaga haibtare myanmar ga tane leibasida aikoi ta sengna myanmar ga china ga india ga gi muknaba gi singi natraga makogi adumba kaino singi manungda aikoji bali gi hameng tahan ga doi masak am oi raibase ai sumaina aikoidi apang koi wakal khali anu sigi potse aham round aroi bin swain thamje okay yam nungai je mathang je oza Getajen dalak je oza Kiran su thambi gi ba aikoigi idi paktona na comic operation gi matang gi do da dalak charaba da aikoigi hausiki army chief general na phone to ki ba magi statement amak da hausiki leriba situation si da aikoigi hana aikoigi violence ki toriba duga amana amada khulai thanari ba si se hana level ba matung da aikoigi police station the government gi lakiba stall tokiba still tokiba gi weapons sing se hana recover toraba matungda gi political dialogue peace talk porokna bagi machak tuna kona lakani have statement thamgi matang sida gi hauzik se gi central security force sing ki company se thazalak pa leptre bani hauzik faw da gi 250 plus gi company se gi manipur da thazal aga leirabani aduga mafam khara da sokoi gi afswa thamjalaki bagi mamang da sokoi notification akoi su thengna sagre adu taragadi matang se laksani ngi bese khoi gi president's rule gi matang sokoi army chief general na so phong do yaduga central security force singi company sing su thajalak ba leptri adu bi taragadi khoi gi mamang thak tagi so khoi gi cookie singna attack tora matung da khoi gi valley area da coming operation to ki bagi khoi gi president yam na pena da basu adu gi matik lai bani swam tang da ko mani yeng ba jan kenoni da कोई से क्वेश्चन अंदर कोई हंग में ले प्रजा मोय नको फरे गवर्नमेंट की दगी लाख है बु नंगमै सिं सी फगलग लान से लुसन में यानी है तरगदी प्रजा सिं सी इनरजे बको हातम ची इनरजे फरे गवर्नमेंट की पेन न बदु प्रजा मयाम सी कइनो तौगा कोई तौना कइसना की ओपिनियन हाजबनी को पी दगेबा कुकी की लेरिबा स्ट्रक्चर न कइ है कोई लोबी दुरिगेबा कुकी सी मोय नंग काफल हाइरा नों काफन में लेफल लगे हैरा नत्रगना पॉलिटिकल डायलॉग मयाम पॉलिटिकल डायलॉग तो मथौ ताय बजे चुम्मेबा वरी में सानबा पॉलिटिकल डायलॉग तो बजे टू मच दि मथौ ताय बको अदु कना सानदुइनो यस लाल होबा कुकी टेररिस्ट ओरिबा अंगांग फारिबा अंगांग गैंग रेप तोरिबा अंगांग हालिबा को आसी खबर यावदुनी को कोई से
chahi ahum gi nipa macha ko ngasi paper dia ri helai tor sana ba phong ji chahi ahum gi nipa macha du makok ta kapa thaba ga thang thin bagi da pham lai na ngasi press helai tor phong ji asi kapa ga hadri ga mamang da ichi chen ang sam sam da tor ngado torture olam ngado ne ngado mayam sing se ai ko ong imagine tor yeng se ko imagine tor yeng se madugi oi posak se kamdagi garagi ko gi civilian ne pai gi ban noi khara ji phagal kan madu kok turi bra den ko hiding na Meitei gi civilian ne pai ban noi se kamai pai gi no su question ne lam change ba ko ai khoi pagas ne pai ba civilian ne pai ban noi se kamai pai gi no me gi tari ahum dagi cookies ne horki ba lanting asi ba budon mai kap matam da cookies ne kapai ba bomb drone bomb sniper adi whatever any kind of ko gi sophisticated gun mayam ma asi letu kapi ban noi sing se masin na kai lak no madu ko mayam nu defend on ba dum action lamagi da makta asi honorable chief minister na na in home minister mama na pigi state ban re kaino manipur gi na hal na asi no mai pai gi se taseng na lei phiom ji masak kam jana ba pai gi no ko ni no mai ni ko adu moi tongana crime to na bi pai gi no ni ti na mo sa ha ye ko me da mo ko na re ti kaino adu ha ga mu onjol la ga na ko da ta man ta thok si di question mayam le bi chen chen ko adu ko na jo haining is na first thing wari sanaji wari sano rum piu na tara sana bagi labi piu da ino home minister na mangi october gi tra mangala delhi da kawraga kuki gi mla nagagi mla Meitei gi mla ga divide to sana gi wari do alile nunga laga any press media da kuki gi mla sina kodi Meitei gi mla sina sana gi leite ya clear ha khare tam ko number 1 number 2 ai ko gi mla sin ga mla sin kari hai a sana bi step se han step se positive lay yam no mai pa ko lambi mo ga ni hai ai ta ga di ai kun sai alliance di sana ro roji kai no ko shimla ai ko isi sin ga no se di chen ko ai ta ga di cookies na in home minister na kawraga wari sana gi ban numit ga si ba boda cookie sa sai crime yam je masing yam yam ge madu da MLA sin no da ta kai lo gi ba cookie ba se lo da do adu in home minister na mo ta kai do bi ge ba boda natra ai ta haju da bi issues da ko hai ni mass combing operation da ko hai ro ai khoi da ni atam ta du si ko haju singi area da ai auspa thamin da dum chalai ni adu mo na madu da mo khudong chaw khan lo is kai na da ga di shu da wai na ma da le na khoi aspa gi obo se ko ek to ya da ni ga na remind ga na ko ni ko ai shugi na ma da micham civilian na sum har kan halang ni ta ga di ai ta ga da ya ri ta mo adu di kana na kam family na kam mama wasa na kam wasi mo na kam ba ngasagi mari bari sam na kam ar khanga mutui ba madu ko mamang da ko tripura da tam ko uzama tam da tripura gi da ke no ko service collection union home minister na mo home coming ceremony ba to matam da 500 cadres mo yi welcome da matam da man na pigi speech da yawu je no risk ki manung da khwai da ki chaw wala lo lup ama khakta ngai ko sadong da ngai ha ma phonu khare speech na ko ai ta ga mo da hidden e naman le puri be chum sai ko adu ko mo mayam do ya no hona da civilian kha sigi sijara sunu civilian kha ma jo sunu khami phun la ko tam tu di da mo adu di khoi kana na ji ki le ba agang innocent ahum jigi or pota haji miyam hainai dri tamo agang fi musama yawi poto ai koi service correction reporter na to viral changa ko da handa na ne to bi ga ta thema bi bi koi phangi tamo ko si mo to ri mi sing ji shu da le ni ha kan ku thabe da mo sula ta ga tamo adi ka mai koi kwan dis long do ri ba oi ta ga sai ida ko haji ni chan chan issue that le films da Manipur gi Meitei particular Meitei sing da center gi le ba lenga china kai mo khar mieng khar thame masi le ba BJP wa de congress wa from since congress na parliament congress mai ai khoi gi le ba ai khoi gi fruit se namdel na ba namsen na ba at any cost today na ba ai khoi gi or bo pose unity order na ba kai mo gi afong ba ron ma la long khar thare ha juma tam tam hu film ko kan hong oi de to ko ai ta ha film dei khoi na khang da bo si la khri ba khulai khara paina ga khulai khara du paina ga khol la kan do shanti program du ma ha tar ga di agreement on deal on the tamo agreement deal on the cookie na laki mo khulai jing do ma nga thon bi do cookie na amona no ka hola ta jabu do pm do sarga da ko adu ko Meitei si ji na ma laki mo khulai jing do le ni no ke mla pai jing dai to lu ko phone no le ta na se ko adu ko dai to lu ding ngam draga ai khoi gi Meitei sing na particular no mai lai ju ko meeting de la prene jing de ga si bo coming ko da phare mo gi jing de ga si do mai phare ai ju ngarang na han gi corona se share ro ka pa ka siri ba moi cookie terrorist tara du aduna pai bi no moi ji go ne la ki no moi tere se u pramani de ko adu chingi area da Chambungba area da ka mu gi area da tamalong moe ni sabdi ngi area manung la ki claim yam chingi area da la ki claim yam do ba di kamai tore Chambungba gan house ki la ki no yam do afong ko ni natra go ne gi na tongan ba dukan gi ba la ki no yam jin tamo haji
그런 것이 government 가 파be 야오래 Yes. ngasi ba do mena phare mo na ngi daban biren khara adagi mo na local men sari pompi bom khara hore khara tamoga siname ya khara adu Meitei gi nei party ko tapa ko tari ba china ni phare khunwa ko ni phare ji ka dore ha tara de mo da na na phare na ngi jan ko issue chi mo ma ko yi nei nam chang yi ko aduna lai ni issue ji na kan ngi yen ganda government gi lakhi whether government gi pai hu kulai me am ngi तसेंगना सिलखोला मतुंग शांति प्रोग्राम है तारगदी शांति प्रोग्राम लंबी दो हारखो मिमा नंगिया खंगन बियो बिचम हालिबा टेररिस्ट की थबक तोडिबा यूनियन होम मिनिस्टर ना इंडिया की लेमाइदा जकी ओइबा 0.1% मंग इंडिया की लेमाइ ताहलो है नोसक परफॉर्मेंस सबुदो मणिपुर दी कदौरे खुंपाक लो एकर कयाम चिंगा सिमा कोसक नंगसी ड्रग थारिबा मैम जे मसी लोना याबरा माना याबरा हा अदुगु मैम ना थिंगा इलिगेन इमिग्रेंट मैम सुन लपगी वाथोक ओइदन लय मैम जे तथोक खोटोक मैम जे हाना तौदना नोंगै खरे लो खोला गान शांति पोन है तारगदी अदि नसागी लोशलगु मतंदा इलिगेन इमिग्रेंट मैम दो इंडियन सिटीजन ओर लगा अदुम याहला थमगे चही मगा तरा दि इरान सुन लगा में पोपी थाव या जरसनु हबि क थावरे न दमोजा कांगपोपी एरिया द तमै एरिया द जि रायमान कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल एसपीएम लुसिंग बति ममना मखान की दा जि थाव गनो पोपी के याथु पचंग मतंदा नोंगै पार गुंदा द ताले न जिरो एडिशनल एसपी ताला नि तमको चला इनि तमोजिको हाइदि जि खबर आइजे ai तारगदी गवर्नमेंट की लेबा ऑफिशियल जि खबर यावरे हा पोपी थाव की कोई थिंग मचंग ब द तरफ पोषण नि द कोई अकन थोक होके ने हारे तमो पोपी तो खोबा जी दा फोंग ना डे नाइट दा फोंग ओपन फेयरिंग दा कोई किनेप तो मी पूरा बनी शाह बदम का होरा बनी अदु मयाम दुगी तो बदी एनआईएस नगान द कोगी इंक्वायरी तो हलिए ना है पोपी सा ड्रग चाबा नत्र गना सही नंबर 4 चाबा मी का मनी फारो बसिन रिवर बोरी हम लातो रे को अदु सुगम इश्यूज नि को हैनिंग दना लो ना याद ब गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोक तो कंगु जिंग मथक चप चाबा मंदु की एक्शन तक लो तो ना अखोगी नमय खरा फगल कांदा इरांग ने मकन हता तमो दुदी इश्यू तो कैसे कुछ लातो रे नत्र अदा हजु मणिपुर प्रजामिया निजी ममांग दा थादर नि पिबिरोबा मै गवर्नमेंट नमय दो गवर्नमेंट नोंगैदो मणिपुर प्रजामियाम ना लुपा मंगा मा खाइना ता खाइना जुने नोंगैगी ममंदो तमन लेलगा खुसिंगेबा मतलब खै इसा ब्लड योथोगा इसा किडनी योलगा मै नोंगै सिंगेबा लालुदे ता तमको मै थादो पिबिरो खैदा पिबिरो नोंगै गवर्नमेंट नोंगै मांग की दमकता गवर्नमेंट नोंगै खरे मांग की दमकता सुम नै खाय नै ता दी तमदुना लेबि इशू जी दे खै हाजिनगिदी ngara मक्ता सु गसागी सिगी थमाबुबी एडाइन इसकी एरिया मनंदा नोंगै काथै इसिबुसिबु इचन कोइना हाइनिंग सी नोंगै काफै सी कनागुमा तवंग ममी खरि या वनि तमको अबे हाइबिसे नै प्रजा पाल ब्रो प्रजा सो ब्रो नोंगै मरु मंगा तरा कामु कदौरे नै यां सागनु ए तब कमिंग ऑपरेशन चिंगनि काथर कुदुना कमिंग ऑपरेशन थनाबुबी एरिया तदुइ तमको सुगुम्बा प्रजा मियाम नै बथौसे इशू दैट जिंग कशुन नते लैबे इशू जिंग मतंगदा कोइ हाइजनिंगिदना कुकी टेररिस्ट तौ थौसे टेररिस्ट तौ थौसी तसिन मसी हाना तखाइबा तुमना फाबा पुनबा लोगी मतुंग तौर मतुंगा वरी साना दुसा लाक्सदौने हरि सानदि वरी कना सानदि हम क्वेश्चन लाएबको वरी सानदि कना गनो हजि कुकी की एमएलए तरा मिनिस्टर इंक्लूडिंग मिनिस्टर याव नै कंगु सिनजि बाउदा हजि मोन फोंग हाइरे कुकी की यूपीए का जनो केरे तालिब डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट तो तालिब डिमांड जे सिदो चपमान खचमिन नगने से ओम लेबे मोइ फोंग जे हाइरे नांग नहांदा बिचम सिविलियन अहुम अगांग अहुम दुबी अहुम हात पसिजु मगी साइकोट एसिगी एमएलए कारी बा पावलेन हकिबना लमन खुंबनी न फोंग जे हाइरे ai तागदी लमन खुंबनी है तारगदी मदद इंस्टिगेट तौर जे ही वाज द मेन एक्यूज तमको मा हरि बुक तो फालमन कगिनो हा कोइ वही मसुय बदरदी अदु ना एफआईआर पालग फार होना कदी खोदी एमएलए मसा कुकी साइकोट एसिगी एमएलए दुना लमन खुंबगी हातपनी जे फोंग हाइबन नमने ai तागदी हालिबे कंगुसिन द इंस्टिगेट तौर हालु नि जे माजो मने नत्रो himself मा मैंने किसी को नहीं बोलता बा बता कहीं माँ कैसे फादियों कहीं नो मैं यार तारी दिमाग जीरो एफआईआर पाले खोले हज़ माँ पुलिस से कहूँ तो मन कहीं नो तो वो शुभ में याम जे हार बचपन चंगे तो ना अदुगुम्बा इमिग्रेंट में याम की सपोर्ट तो ना ड्रग ललोन बा ड्रग थारीबा ड्रग ललोन में याम दुगी और बंगलों पी एमएलए सिंधुगा वही शादी का क्वेश्चन नहीं तमको अभी जाके शादी वही से पर्टिकुलर वही शादी को कैसे कहते वही शादी ना छोटे लाओ ये खांगी और सागर वही से ताकत में कोई ग्रुप ने कोई बियाह खांगे बियो इमिग्रेंट में हम लोग सादरी बरा चिन कुकी मपान से बनियो मस रिफ्यूजी होना तो मस दे सगी कोई शू एग्रीमेंट याव ले हर निपा खना बनी अदा अदु मी तो वही सादरी बरा अदु मैं अब दिंगा पीरी एमएलए सादरी बरा अदि सादरी वही कना गनो कोतु बरा आइतिले कोरा केसो कोरा तो कुकी इनबीरा तमको अदि कुकी एमपी कना केसो कना गवर्नमेंट अगेंस्ट चैलेंजिंग तो गना
팀 차이나 깜패 낭드나 고명이 에게스 군이 뭐 톡톡 내려도 뭐 고투 아이티를 하면 지금 샤드리브라 찍고 싶으면 내가 또 거기다 어디 미 간마주 고투는 감이 미 하르바주 고투는 감이 for example 나나 토끼 메이차이나 어디 보면 그 강에 따고 이거는 보리겠나 이거는 보리 그동안 나한테 기 내리버 시빌리안 아강 어홈 피 어홈 그동안 뭐 그러기 모두 까먹는 줄 뭔디 뭐나 뭐기 미에 따라 하루도 수다 생각할 거디 아이 거기 군나 거기 차이나 좀 합는데 맞더라 미기 레이버 센터처럼 포싱가 미기 레이버 만니푸르 폴리스다 어절라가 뭐나 어택 떠래 구 떠래 거 파는 보내래 뭐 호나래 가게도 두기 리타이어 우리가 뭐나 아두기 리타이어 뭐 시절 니게 나더라 아두기 리타이어 시립 공부 중도 농의 소페스게 농의 매암 빠이드나 파르 공부 중도 시립 공부 중도 뭐기 에메를 찾아가 오늘가는 모두 시빌리안이 인도시나 해결 의미도 먹고 아니 다르가디 차이 에리아시다 고메나 모두 쿠키 아메르는 하그래 kuki amil teren kan bujina etek ta gudu madu retire ta gunu shijaruni manipur government le ro cm na operation p re sia da shatter ta aita gadi adugumba operation p na bangthui wa adugumba government la khu kan bujinda ni kuki mla manadi civilian le ka pachada job yaw ni da mako aita sai area si da adugumba government ojala kan no mai kapa micham hatpa adugumba government madu military ni la khu kan bujinda adugum ni singduga adugumba ngalo pi kan bujinda ngasi lenga si hoi saga da ko sunni micham jala isi ko adna le confusing le pachak कोई थमगुमसे इशू दैट तंपाक्ता मास कॉमिंग अपॉर्चुनिटी तोगेरा तौनिंग में तो हाइरिंग माइ तमको तौदो सेंटिमेंट आइगी प्रजा आइगी लंथुमे तो आइगी लेदिब मियाम नि सोक तारगदि मरुदि पीपल प्रजा ने डिसिजन लोगने तमसि दिनो अदुना जि फिल्म दिदा तंपाक्ता मास कॉमिंग अपॉर्चुनिटी तोबा तंपाक्ता मी फानिंग फाम खुनगा गोजन फाबदुना सोल्यूशन नते को इशू दैट लेदिब कुकी मिलिटेंट कंबु कुकी टेररिस्ट कंबु जुजे हान नमोजे लोशनु फाव पुलु ड्रग थाई कंबु जुजे फाव पुलु इलिगिन इमिग्रेंट ताथोको लेंडो दिबो तो ताथोको लेंगनि हायसु मरु मरु चाबको मंगे डिसिजन तुन थावतो तमको अदु हो मेया नु हाना मचा सेंगदना अखोई मास कॉमिंग ऑपरेशन तरकांदा सोल्यूशन प्रोग्राम हाइता गदि चंचा दा यादुदा खोगी ऑर्डर साइ अचाको मै द घी एजेंट बाबदो तोके ना हिबदो आई मैं तोके ना हिबदो अचाको मै द घी एजेंट बदो अदु मक थोकनी प्रजा सेंटिमेंट खंबियो को हाजि रे इशू जे ताइ लबिगनु लेबे इशू जिदा कुकी ने नोमै का फलकरा कुकी हारिबा टेररिस्ट की थोंग खदासि द खोगी नखम एक्शन को पिरबा देन मणिपुर गवर्नमेंट लख खिबदो गुम्बा सु एबोके तोगी पोतो सब चाना सेंदर यागे यागे तो सेंदर पार्ट मनी स्टेट लेगा की वना सु एबोके तवे हायबनि ना मोई कुकी सु कंबुना तब थब खुदिमक्ता एखोगी रिटायर तब हन्नाय तमको मोई खोगी मिलिटरी क्रैक डाउन तो मोई ताना काप हापा अदुगी एक्शन नखल मतुंदा अदुगी ओबदि सिम लाखिनी मतनु बेदिदा मणिपुर गवर्नमेंट की मोना पामिबा मोना मांगे हाइबा मोना पिखलो हाइ पोसिंदो अखोगी मणिपुर की प्रजा इमा इचाइचिना खुदिमना अमतोइना करी मांगिनो करी वालिनो कनादा ले कोइ दोने सिजर करे तमको हौजुमकी ओइनादि अखोई नुतिगी नोमै कापपा नुतिगी बोम कापपा नुतिगी हारंग तनो हापपा थुरु क्राइम याम जे सिकना ngaखुइगनि को तसेंना मणिपुर लेगाना सेंट्रल सिक्युरिटी फोर्सना ngaखि हारगना थाजो पिबिरो प्रजासिंदा थाजो पिबिरो नो मोर मरुन त काफलoi मरुन त काफलoi हायना गासि ngan द थराबु कापा इता मोसिबु सेंट्रल सिक्युरिटी कापा सेंट्रल सिक्युरिटी फोर्स ला लेबि गानि गेरे तमो प्रजा अंद फुंदो पदा मोइना ला लेबि काफन मनि गेरे तमो अदि छै एरियासि दिदा कनाबु कोने थाजदना जु तमो कनाबु को थाजदना रिलिफ कैम्प लेबि कंगुनि लागा एम्बुश फमगा को मै थारगा सिविलियन इचाइ नाउ angang ahum nupium phar phugri je iphong phong na tore lala phugi ha je mayam ko to phong por ni tamo adar program nu kanna bi tamta ala le ma any security bolna tana ka por ni khangde na question bolna ni khangde tawga na moi to bo ni ka ya develop tamo chini adu mas no tong na ji ke dare thi ya ganda ai khoi yam ui do chin na na ji ure sigi chak tu ki ma chak ji tamo khoi na sum kya bo yeng le muni adu ona tena sum kanna ga sagi coming operation to ni adu to ni da to ni yeng ji le chi tamo ko इंडिया के सेंट्रल सिक्युरिटी फोर्स ना थमनिंग एक्शन थमलो थमनो मणिपुर प्रजा मियाम जे बे तुंग हाप गदने मोइना अदना लेबि फिल्म जेदा ड्रग लंगोंदा ड्रग का बातो कंगु जिजु ड्रग मलेम जी लेदा खुदु येनो रिपोर्ट मनी मसी मणिपुर ले माइदे मिथे साइब जिजु सेंदर यादरबा मिचम हाप मियाम जिजु अखै तांथोक साइब जिजु यादरबा इमिग्रेंट एम साइब जिजु सेंदर मदु थमोय बाहु बिदवा तागदि कना वाला यादु सपोर्ट तौरे मतें पंगलाय जे मासी खुंदामिनि फुर खुनि खमिन नम चंगे अन अखोय मयाम मानरकांदा अखोय मयाम पुमगी थोना आमगी मतुंगना अखोय पुना लेमिन रकांदा अखोय मणिपुर कमिन नबरतने अखोय ऑप्शन लेते अदुना ले फिल्म्स दे अखोय येंजी लेट्स सी गवर्नमेंट के तौर पोस्ट दर के तौर अदि नो निमथौनी को हायम तो कोई हायबनि हम थोय गांगमनि अखोय सिदगी हम लाम याम तौर तमो को अदि प्रजा अखोय ना सांगा फुक चनमि दमक अखोयना अफंग अफंग मचै पागे थांग पागे नुंग पागेरा इसागी युम इसागी लंथुम इसागी थवाई मई मुता बरि समन मैम गाना कनो होना बाबजी तमो सिदि
नेचुरल कौन अचुब पोनी की तरफ से देनो लोग जो पोनी देनो अब प्रजा मियाँ की होगा अमत तंगाई रखो हम जे एक मैम अमत तो इन्हें लेमिन रखा अंदा ऐगी लेबाक ऐगी जाति ऐगी फ्रूट खुंदामिनर फ्रूट खुदी मुझे एक पुन्ना कमिन्नवा ऐगी लेबाक कमिन्नवा ना एक ऑप्शन नहीं देना प्रजा मियाँ में कोई माना ना जिसलो मिन्नवा तो ऑप्शन लेते अन नहीं फिल्म से इधर एक मास कॉमिंग ऑप्शन तो गेरा मणिपुर की प्रजा मियाँ ना पाई करी खुलाई में मुझे फागल कांदा एक शांति प्रोग्राम है थाज़ा पीगेरा मोन हाइंग माइज तो अदु थाजब दुदी मोय हाना प्राइज पीबु ताई नत्रा अदु पीबु ताई अदु लेबो कुकी टेरोरिस्ट मत थरो थोंग हाना लेफनदना मोय दम थता हाना मिलिटरी क्रेडाउन तौदना मोय थता हाना तखाइदना ओंजन लग तंपा खुगी लेबिदी बा फ्रुप तो ओन तागदी मत कुछ प्रजास की ओबे छंदिम ला सहिन तमको अदु लेबियम सी चुमकदरा और लालकन है बसे लेबिदी बा ngasi लगा दो सिंग दिसिल लोबी ओबको अदुना मोयना दिसिल लोबुदा नियम चुमन लवे मोगे फवनी नियम चुमकरे अदु प्रजा की दिसिल के तमको मस्जिद फिर हानि लेते जन को हानि लेते तो मियामी महूत छिलगा चलिबो मोजिंजे कोई ईश्वर ने मुझे ओमो ओजरो को कल्ले हाई कोई महाभारत दा मो भिंदा सगी मागी तौनिंग में यारन ना मागी कई सही ओमो ओयंदा सगी लाई में हमने शक्ति पी रहा होता लाई खर थोड़ा का ना सगी सी शक्ति में पी रे तजार रोए ना अब लोग हुई नहीं प्रमाण को अच्छी इबाई पूरी पोर जो कोई लेजरी में कोई चाहिए लिशिंग मरी मंगाली पुवारी ले है बसे बसे कोई है हिस्ट्री सकीनी को अदुम चाहिए लिशिंग मरी मंगाली पुवारी से कोई कनागुम खर तेमचिन दना है माहन नब होन तागदी मदो हजु 21 सेंचुरी में तमी गोइनी तमको हानगी पाई पुगी मतमदा थंगम थोना दो कोई खर खली कायनी कायनी दी अदुम मी खयावी तमको अदु बदुगी ई ब्लड टू दी लेब होल प्रा खु चिरवा तनीना अदु लेट्स सी तम यंदा प्रमाण को अन लगा कनरजे दे आई फ्रूट कंदरा दे जाति कंदरा दे खुदामे फ्रूट कुदी मखो गाम गालो पी दे देखो अदु करना भी दंता मसा मसा की ओबा सिंदे लाना हिनी अदु दई दे साइ आई पावर पायर बनी आई तवंग मबनी गायना अदे नम्मीबो हातंग की मा ngam गिबे याई मखुत चले ने माना तनु तहुदी आई तमको अदुबु ईश्वर लेबी तमको अदुगी ओबा ओन तेना मस लाकनी अदुना जन जन है एरिया सिदा आई ngame हायग्रा जु प्रजा खुदी मन नमथबदी फरोय को अदुना ngasi जिरीदा चमजरबा निंगोन खोगी नुपी अहुम अगांग अहुम को मिनुंग सिलेतना ममांग दगी जुथोक काउगुम दरोरी म्याम लेतमको काउगुम दरोरी म्याम ले तुम मिंगा ला थांग गाम यालंबा अदगी नोमगी चरा खर मई इसिंग सिंग ख चल मतमदा फोन नो फारगा किने तरगा थंपा याल हाथ खबगी वरी को सुगु मयाम पेन दबगी कोई थमोद पुल्लो ले याम सिदा फोंग साना को मांगी बाई चननी को इनाव मा कोगी मांगी बगी कोगी मिनुगी पिया कोई कंग ले तमो को अदो हेनोतुना अंगांग मसा दबाव तो मोय तमसिलो ओत लेदना गैंग रेप तगना होसे फारा कांदा मोय नो एरो दे मोमेंट द मोय मरु म्याम कासना अंगांग दा साइ मकुक्ता असे काप्शन मथांग लेंथपगी वरी सुमलाई म्याम मुजे सुगुम बगी ओबा गी दी कोगी दी आदि मगी ओबा साइ फोन तो दमदी हेदारे को सी सोय लाखिन तमको सिगी मसाक सिंगी ओबा सकसे कराना पुगदे जिंगा सी थाजरे थमिबा साइ लीडर म्याम हिने मथमोय खलंग मंगी हो तमको खलंग त यंबियो अदना मोयना तेदरो कदा याबसे मोगी लास्ट मोगी ओबा थमोयना कोई चाकना लेहिबगी पाप तो मी खसन पुगनी जन चादनो को अदुगी पाप से मणिपुर प्रजा मियामना कोई येंगनी हुजिको येंगनी मगी मतलब मतनी लोयराय को अदुबु अगेन लिमिटेशन दे लेथन प्रमाण को अदुगी थाजब थमेनी दनवा कोई कन हाइबजुं गम ड्राइजन जन को सिगे हानि हिलैते को अदु लई फिल्म सिदा इशाना खंग मोरन ग्राउंड दा आई जाति आई फ्रूट आई कंगप आई लड़ा की दमक इसिम तबंग गमद्रबिना आई सी तबनी गायना सगी अदुम लोगुम मथुना दो लबियो नत तारगदी मद प्रजाजिंग ओबा सोइना सगी मचा हाले को लाखने हाय थमजगी ओके के मियो बामगी खांग बंगमगी पनखै अमदि लेबिनी हारिबा पनखै सी लालक तारगदी माकी मतुंग तारक स्टेप तुदी करी तोरकनी हाबसिदि दुम खंगा बंगाक्तनी ए मथंग से ओजा बिरेंद्र लाक्चगे ओजा कोगी ओजाना सु थंबिग्रे कोगी कंपनी सिक्योरिटी फोर्स की कोगी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी में आमबदे कोई थाजले एदुबु आर्मी चीफ जनरल की मागे स्टेटमेंट अम खक्ता कंपनी में आम थाजलक पनाय कोगी नॉर्मल सि पुरक पदिंगा मोय हारिबा थाजलेबा कंपनी सिंग सिना तौरिबा मथौ सिंग से आखिदि कमांड अमकी मखादा याम इफेक्टिव होय थबाम तौ तारगदी हदी नॉर्मल सि पुरकपददी खरा मतेंग पांगदि अदुबु कंपनी म्याम थाजले हाइदुना सुम कोइला तौरिबा थबकसिना करि हाबसि तंग ताबम खंग तारगदी नॉर्मल सि पुरकपददी खरा दुम वादोइनी अदुबु ngasi manipur da khoi gi thazalai bai khoi gi central security company force ki company म्याम से khoi irang laksin nabagi damakta di thazalai ba ngaktani adubu makhoi da hause faw da lori ba steps em khoi na lokhali ba thawdang sina kari no haba पोतो दिया हुसिक मक प्रजा मियामना दुम खंगा बंगाक्तने कोगी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लेना कोई कुकी मिलिटेंट्स सिंग अटैक तोरक पसे कोई ममांग सो कयारा खना थेंगना करे अदुगा दुम थेंगनादना सुलाई दुई तारदी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मयाम थाजले मोइना लौरि बथौदांग सिना करिनो हाबो क्वेश्चन दनी होजा कमाय थमिनिगे
Jan Central Security Force si handak tasu mayam mamuk Tripura degi Assam degi puk dana Manipur si irang kanjale e haidana masing khangdana muk thamjale ko Manipur gi miyam akoina kachin koya loising loya mafam khodi maksat pa matamda micham singnasu sadaran miyam nasu intellectual miyam nasu ngangna ba malai ko perhaps Central Security Force say heavy deployment may be done in entire parts of Manipur. But Madunadi Kaidong Desu Akogi Tauriba Tabak Sida Hojik Toiba crisis Sida Nakanama the benefit oiba Nakanama the loss oiba Punsi Mangba life property Adu Ada Kotlan Tum Punsi Giba Marile Naba Kuting Maxing Seloin Mang Tak Panatana Kainto Palite. Amarom dedi masidi atopa michang ama khaki pot ama khakne bako masina thoidongna khoidadi santi Meitei gi wanate santi purakpasida di thoidongna masina aduki matik akoida kanare haibadumadi akoi gi mitsina adu sangsangna uba khotpa na khongsina taba khotpa su leite khwaidigi most important ko how far the central government goes with the true spirit of the people of Manipur miyam sigi asengba wakalondo madu kadai phoba government of India sina tesengna khangaga haujiki crisis da thabak toriba geise nainarapa matamda ibe manu husi hari pot thol ebako yes heavy deployment is done since long back since the outbreak of this crisis ko 2023 gi May 3 ki matung dagi tholaiba mayam sing sida heavy maybe Assam Rifle or Army or CRPF or this thing BSF heavy deployment say it is done towards the hillside Kuki side ko Kangpokpida then Chorasanpur side and other villages quite bordering to Myanmar and Mizoram says that masing khangdana thamgrabane bako it adu madu punamak thambibsing so it is not for the protection of us it is protection of for those people ko moi tungan ba Moina support tawene Manipur miyam jin longna riba jati dunga nana bagi damakta neba ko hojik taw racing se aduna ibung na haining badi ko ate kaim nate aina yam tentak na panjage ba ha hojik lebak sigi army gi chief of army staff oriba personality mana matmam kharagi mamang da false narrative mayama ma leire tana amuk haigi ba leire adagi congress ki yamna prominent oba personality very renowned figure amana Manipur si regional autonomy pitokadabani ko masi amaga punsan bayana ro magi nakai sengna pitokoduna kwaidagi base orani kaidana nganga kiba adudagi ngarang nahanda mo hosigi bed prakash malik aina matamamagi army gi makok thongbalu chingba ma oiramba makoi mayam jingsina pangang ngang basingse Masi Manipur da aidi masi khanabam thokte na khale moising jina akoi lamdam sida leriba koi mayam se wakan zikarai da noma sum phumbang nahanba kok chin ba ma yam tholle ba ko makoina how far they do understand the ground reality how far a life punsi mana hojik oidiba jangser sida kamaina hingi ka haibasi makoina mamuta na khangbi da kan da ka haiba khotpa oiraga di phayeba ko adu natadana isam sam na aina hygiene basi atai nate Manipur da Meitei heba jati sina hojik armed forces special power act thamakera ko natraga na president lut thamakera ko oiningba mogi aspect ama leizaram janoba tobudabu Meitei na ngasi karai di irang hogeba Meitei na ngasi ba da sangjel leiba khongjang asidi karino hairaga Manipur se santi thamba se thugai bigano Manipur mase tana thugai bigano Kanglup naina masi sasan to bigano habaneba sai sida intellectual personality mayam uba makak leba ngasai gi kendra sarkar da BJP na sasan pa bi ananaba sakti pain ba yananaba mikhal maya da BJP gi luchingbo oramba yai natraga atopa makoi ga alliance leba kangbu sing oramba yai natraga moina thadokpa mi oramba yai hairi ba kangbu sing aduna Chorchanpur da chatle haira kanda Chorchanpur da mathong na leina khogi outlaw organization amo oina leiriba kangbu sing do adu sing do da nogi political settlement ama khoina
if we come power at the center, koi na karigumba kendra sarkar da sakti ma paira agadi nogi political settlement ama koi soidana porakani haibegi commitment ama pitho mabra haibasi Manipur ki intellectual mayam even like so hairumba koi gi isinina mayam amagi wakanda adumaina he filter webako adugi motu adugi assurance to pitho bana maram warakanda chief minister se sakti se chief minister se weaken mapangan sonda labra haiba pot amakak leyaba adagi matang duda akoina hainingba miyamna khanba amakak ley akoina chief minister sida power and function of a chief minister chap chaba atai bharat ki leiriba state sing sida leiriba chief minister sing aduda piriba sanbidana piriba magi power magi function do chap chana Manipur ki chief minister sida piu haidana akoina khongjang ama changzalaga chief minister se mathau hapakana madudai duda thaba ama tohona na bagi khongjang ama akoina karguma matamda madu changsan na bagi damakta sem saba kak leiragadi madu su solution purak na bagi part ama oigadra ina khali another thing ngasagi kendra sarkar da Amit Shah bu home minister oidraba ko aduga Narendra Modi sina prime minister oraktraba Manipur da thoiba irang jidi ko adu masa matanda du mutkini ko tholi basi intentionally tawge na tawba yawba manbam leyaba kari haina matamama da Meitei masa singse IS da oiro IS pangbale MCS tagi aduga Manipur Finance Service tagi tongan ba makha tagi sum karaktana honorary conferred tawtana IS pangdana khotana mayama oinagi direct IS phangak pakakse IPS phangak pa Indian Revenue Service ta changak pa adagi parliament ki protocol officer orakpa last few decade kharasida ko masdaisida Meitei sing zigi ngasagi sanabagi lamdo oiro adagi direct laisugi do oiro adagi di Bharat prithvi ki atopa country mayam amada tomthinnoiba masak naiba thabak tokthorokpa mayam ama si Meitei masajing sina hogi ba chahi khara sida ka som oirei ba phibam ko akoi gi IPS masing henkalai ba doctor henkalai ba scientist henkalai ba adudagi sports personality Arjun award phangdana Dronacharya award phangdana sugumba masak naiba mayam ama top tomthinnoiba mayam ama kak thorakpa se matam amada British na akoi gi Manipur da yengiba mi yang amakak lay maning makha tamba lebak amada mathau na phaba general ama leiragadi British na Manipur se loilam change na khalibado maduda khudung khurau thangba oiragane na khandana ko bi tikendra se phana na ba namthu na ba na kanna honageba adumaina Meitei gi mating leba mathau na leba masidaida namdoba ngamaroi do pot khara se sum urakpa matam dagi handaki matang sida karigumbada Meitei gi lal hobu sing se masi muthatlaw na logi mudan na nabagi damakta khongjang ama khoina sangjal lawda tarabadi masi makha takba lakada ba sarkar mayam amana sum masi taisinaba natraga masi gi wakai ba waroisinama porapa ngamaroi habigi matagum thawoina prolong oina chahi sorry tha taramapan ka changsal laktana ka changhal leibase tawreibase madugi hidden agenda ama government of India sida leibren khaleba aduna masigi matang sida di akoina chief minister se Tengai na wahina haige tarde miyam jinako chief minister amada piba masagi power madugi function chap chana piu mangondigi kadobigi unified command gi chairman of lapthok kadoino khotok kadoina sum mayam singse taksindana khotsindana ga tawraga akoi miyam ji ju khara madudai duda chief minister amna sakti lerega di miyam ju khara mathongna phabai aina haina adom da khara sangjanba madi matam amada koi darkar leibren khale adagi ngasagi ai learned colleague Getajen hagi baduda aina yamna feel to ba makhak lei Jiribam da taik tara mathoida laibak thiba thogdo ma thoe madai du da CRPF na retaliate torpa matam da koki khulai pai ba moitara tara mathoe leigidre ko madugi ona taina bada CRPF ta makhoi da khut thara iba CRPF tu da makhut thabagi mohta kaisu khangjada ba Meitei misam moi khara moitaruk Parag Bogre, Madu Mamit Kara Kotok Payao, Mana Kara Kotok Payao, Adegidi sexual assault Kar Togdana, Yamna, Tam Tiba Mong the Modo, Hato Pidana, Jot Nakandana, Utuk Nakandana, Hato Pidi, Hadaga Madu Turi and the Tadadana, Mampamarang Kanda, Koise, Pangi Hariboko.
अदुगी मतंग दुदा अखोइना हाइनिंग बा मगलई कुकी की एमएलए तरासे मोइनदी मणिपुर दा चीफ मिनिस्टर सी कनोसिना बिरेन चीफ मिनिस्टर ओरिबा मखैदी खोइ वारी सारोय अखोजो हाइबियाबा until and unless government of India take a decision to declare ngasagi micham angang machajing mamit ko thoiba mafam khangdana haliba minungsi leitana miyoiba haiba samasida miyoiba haiba sabeta civilization sida singnadana miyoiba bo adugi mawong amada yengaga ijat manghandana namja nam theknadana angang singdubo aduki matik tamthiba mong haliba group to madubu terrorist nena lokthoktriba mangaidi we must not talk anymore with these people like the baneba akoi ge kangbu singsu adumaina haihaningeba adigi number 2 ngasagi manipur da huzik kuki hare fareba karamba kuki ganoba with whom karamba kuki gano koino wari sadoise ngasagi myanmar dagi changai ba kangbu sing aduga wari sadoribra yumbam talaiba leibam talaiba adagi di makoi gi karigumba jaga amak yengjaraiba kangbu sing aduga shall we talk or we'll have a dialogue with them or with those indigenous cookies Manipur da matam sangna dagi leraba suisagi matam dagi ama madagi ngangna reiba itihas ta mayek na witness oidna leraba mayam singdo madu akoina kari haidi adugu kangbu sing duga wari sadori braba nakai sing tokadabne ba koina as political dialogue tawgadabani political settlement amma kakidama adu ena yes that is also right we do understand it khaneba bapta heba wari di sanagadabne ba wari sanbugi mahota akoina crack down to godabani and hagal isina karigino the masiris da koina moko is punzal leba karamano khangdre boji koina wari sadoise illegal immigrant mayam influx taroktana makoina hana leremba mayam jingsitagi overpower tawdana shakti hena lekhalaktana makoini neba koida temsing ledana hoji kan tawra ibsingse they did the same thing in Myanmar also in Bangladesh also okay moina tawri singse Bangladesh ta sudumangai Myanmar da sudungai Myanmar gi hoji masagi natural oiba matam amagi mogi ahlammanjingna thambiramba phachagraba satam mama hojik thugaira kanda changjela ibase adugumba illegal haiba unlawful citizen mayam sing aduna ngasidi makogi right ama privilege ama talakpadigi mafam khudimakta irangse hawhalleba aduna ibung na haizening badi atai kaimnate akhoi manipur da Meitei ne kaimta irang haude violence su tawde yes akhoi masengi marakta nakhoi vote ki matamda biri mapulama churup mapur upuma adigi sol khara adi nga khara ama tawreraga unnabu khudingda khuru khudu kulna amuktang di miyam gi seba phangan biodana makut lonadana khurum leipai tawdana ai miyam gi thabak amta tawjarake haidana khoina makoibu nuksidana mihut loina thagat kiba mayam singdo sigi tanjaji dan nokoina tumil lebi matam nate nokoisu khitadi thabak tawaina pelak taba mayam ne hingsa thawa khara yawgi ba khotki ba dudi yes adudi nakalo morom de lei but akoi kanagumba community amta singnadeba we never have any show up or any challenge with any other communities that living together with us akoi ge leminari ba parampara dagi pari puri gi matam dagi khoina leminara ba kanagumba mataga khoi ngasi yeknaba khoini sagat ki belaite yeknaba di enmity di kanana sagalai makoina sagalai gi bido kana gi influence ta sagalai government of India gi influence ta sagalai karigi damakta sagalai Manipur se masining tamba pame haidana mahanagi ningthau palingi matamda lerem phibam du oigadabani haidana taliba kangbu singse masi yekhai ba mathingai ba masigi warosin ma puro pachangi haidana atamnana engineer tawraga manufacture oirer kanda madura sangsala iba irang se masigi damakta di ko akoina ningdom pomninga yam oi aduna sagi matang da tentakna aroibada aina wamtang haizaningi ko tasengna akoina political dialogue to base maybe with government of Manipur maybe with CSOs ko ai khoigi public kharagi apamba dadi moina ngangthokpa ngamdabe wani akoina sumkoina sabada moina wari chabun sangu group pundana wari sanabada koina sangjan taba matamda as micham mama angang lesabi amaga pakhang macha amaga suma phamarang khangdana hatkre madudegi sukhangjadaba angang thani pan ngari ba chahi ini makhai di yauriba adegi nupi ahumdu hanjana miobegi nupi obegi izat khongaung nadana kano tawraga da
थीना को यामना बार्बारिक ओइबा अनसिविलाइज ओइबा मौंग द हतोक खोतोकतना तौबीदना का करी हाइनी तुरियंदगा लंगथोअम्बा सुंबा मयाम जिंगसे तौरिबा कांगबु मियोइबा भारत की इंटीग्रिटी दा भारत की इकाई खुमनबदा जाति की मचु अहुम की फिराल से मोगे अमित शाह लाकपदा और एनी मोगे लीडर लाकपदा पाइरिबा मीसिंगदो अदुना मखोगी ममाई द थी दे सलिबा को मधुबु खोंगोई नरिबा कांगबु सिंगदो मधु टेररिस्ट ने ना हान लाथोक्त्रिबा मकै कुकी करम कांगबु का खोई वारी सागदब नो हाइबसे मधुगी आइडेंटिफिकेशन अमा मधु खोने एक्नॉलेज तोक्त्रिबा मकै दी वारी सारो हेदना खोई खोंजन जंजन बसे चुंगनी वायरस सिदा आइना इबुंगना सेकेंड किसदा तेंतकना अरोइबदा अमखक थमजनिंगेबा यस डॉक्टर किरण नंग साइ हाइगिबम लै याम फजबा को यामना पुंगनिंग याम नुक्सिबा मा हाइतारे जिरीबाम एंड मोरे को जिरीबाम सिना वेस्टर्न गेट हाइतारे बॉर्डरिंग टू सिलचर ऑफ असम होजिक जिरीबाम की जीविका जे कराइदो ओय लाइफलाइन नेशनल हाईवे सिनेबा इम्फाल जिरीबाम लंबी सिनेबा सिगी जिरीबाम लंबी सिना वाक तरुक्तबा फंक्शन तरुक्तबा मतम द जिरीबाम द लेरिबा मी सिंजे करी चारगा करी सूरगा करी नोमगा कराइदिगी पैसा तौरगा करी तौरगा हिंगमगा दगेबा मधुसु ngसागी जनरल सिंगदुना अतगी चिदंबरमना और एनी अदर मपान द लेरका द मणिपुर की मतंग कमेंट पिबि रेबा मयाम दो अदुना खोय मसेल जे नुक्सिनहंदबा साउनानबा इरांग हेन थोनबगी महुत्ते ने मधु मचुताना खंगका ngang पफै असुगुंबा मयाम जिंगसिदिको we no need to discuss it अगी वखंददी मोइना सुम ngang लेरगा खोइना सुम खना लेरगा दिको मसी कानरो खोइना तौगदब थबा अमा तौबुना भयेने खले ओके हम नुगाइसे आई लोशलक पसे ओजा किरण दोइदा लाक्चरगे ओजाना हाइदि ngasiगे लेरिबा टॉपिक सिगी ओवरऑल कंक्लूजन पॉइंट थंबियो दुगा क्वेश्चन अमतंग लाक्चरगे खोइगे आर्मी चीफ जनरल ना पिकिबा स्टेटमेंट अम खक्ता होजे होजे लेरिबा यामना ट्राजिक ओइबा सिचुएशन सिदा खोइगे इम्पार्शियल ओइबा लीडर अमखक दरकार ओइ हाबगी पोट अमखक थमे स्वाइ मितांगसा माना हाइनिंग पोस्ट होजिक लेरिबा अखोइगी लीडर सिंगसे इम्पार्शियल ओइद्रबरा हाइबा क्वेश्चन दनि होजिक लाइबसे ओजा कमान थंबिया लोशलपदा अखोना स्वाइदा कोई आर्मी की कनो लीडर कनो मना कनो चीफ अमना नत्रगा एक्स अमना दु हाइबा वादा ताबले मतम नतेदा मखोना पॉलिटिक्स के खंगदे politics is not a dirty game but politicians plays it dirtily in English ke problem lai ko then diapers and politicians needs to be changed very frequently haiba but not it should not apply to every part kai gi no hai kanda akhoi gi manipur gi oina mamang the since merger agreement signed the matung da ngasi phau da lai gi leader matan akhoi gi manipur gi border pillar fencing khabiram brab number 1 how from the illegal immigrants ki sangum ni swai da ni ngasa maru Getajen hai gra ina su tham ge khan ba amtang repeat tau da hauji ku ki sing na tawri demand kem nati मणिपुर लेप्तन इरांग थोनबा करी मरम की थोन दोइबा मणिपुर की अदुंबा फर्टिलिटी लैंड की सोइल की लेबिजना मखोय पोपी थागे ड्रग करवा तौगे अखोय न तसेंगना हारगदी तसेंगना करेदा सेमगदोबा रूल मयामसिना इंडियन की लॉ जी की मथक त लेगदबने मोइन हाइजे को अखोय हिस्ट्री अमा तवाना सागत के अयाबा पियो अफास्पा वैली के जगह लोई थमजलो यस अमु रीइंपोज तो को अदगी अमु अखोना तो खुदिंग एनी गवर्नमेंट हाइबदी वेदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ना मधुगी यागदवनी हाइबी मोंग अमने वसी हाइरिस्ती देन अमुक अखोगी तसेना खुलाई की हौरफम नकोन थिरकोय मथौ तादे बट वैली की तंपाकी मैतै की कांगुना पाइबसिंदी लोइ लखलो अरुगा मियाम की हुजिक लैब टेंशन मयाम सिंगसिगी मरकता ngasiदी अमुकसु अखोगी फॉर्मर कांग्रेस के लीडर्स सिंग हाइ तारेको सिगी मरकता क्लासेस थ्वे ngасai yamna pambi yawdo aina pangena iraga thamamne ningjengtana ko pije da bramna thokriba wafam dubo yaba wafam lo that means regional autonomy ma Meitei ki koki ki naga ki pitho kandana chap chaba solution oigini ha haibi wafam la then on the next day Thomas CM Mr Ibo Bishing clarify tawi masa ge wo opinion ni congress na tena adubo haibi wafam lo party amagi ideology party amagi principle पार्टी अमगी थोलक स्पोक्स पर्सन थमी वफम सिंह से पार्टी रिप्रेजेंट थोगांग ने चिदंबरम करानो देन सीएम ना हाय अदुगी केनो ना एन बिरेन पीबो रेस्पॉन्स मैम देन ममांग कोन तारम द वफम सिंह हदक बिरेन पिरपो यावे ऑनरेबल सीएम बिरेन पिरपो काई नो हाय कांदा सेंट्रल गे अदुगुम केनो मियेंग थम मथौ ताई सि तब हायरपो हुजि हायरे मनंग द लेवाक नुंसिबा हायबसे गुड पीपल नतका लेवाक नुंसिबा पीपल सिंगी मोगी पुंसी से काइनो द समाइना कोइना इंग्लिश की सेंग अमगक ताइना कंपैरिजन तौजबनी को ओली बिरेन लोइना फरे नतका मागी वाइ गुदिम लोइ फरे हायबो वफम नते
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯍꯧꯏ war on drug illegal immigrants and crossing takaiba biometric attendance lowba NRC implement tawno khonokpa free movement regime border fencing toman mayam leikre ko sigi mayam sing sigi against ngasi hawrpogi potagi hawrkiwa pot chalkiba pot amane adai kemnate mokhogi jalangin project ki pot na sei kunthani full lakpa tara ko madu pot amoy then adu di kaino aino high tram du kaina the good people are like candles they burn themselves up to give others light however but these terrorists and other bad people side tariko in other sense makodi madu opposite em tawdi pot se so I ko na be good people ne adu mang ka tane hai bonante constitution ne ko na sai piba constitution ki slogan mayam tawan na I ko di truth always win in a constitution ki slogan manung dum yauri ko I ko ta sina pika na constitution du kaino supreme law of the land providing framework of the functioning of the government protection of individual liberties and maintenance of social orders and ngasai momang hagi poto ngasi khoi cry le article 14 na piri still the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India ngasi khoi fangi brau ngasai gi iyam na haiba man tawan opinion observation views I go piri ko but aikoina ta sena ngasi piri report mayam da post akoi x ki post samara twitter toropoda ngasi gi lesson na jawbuna rai saba mp na ngasi ma hallena ngasi gi evening paper sing da I thangnare kalina halle my friend don't cross the line mp sna jawbuna haibini ko si yam pai si haibu mathau tai whether madu x twitter be a good neighbor please confine yourself to the issue within your state stop interfering in Manipur matters in the man pieva that's very right step madudi kuri for di payai tam ni ko then adugi regional autonomy gi matang du da aikoi ngasi almai khana matam da amuk ngasi phagi jogai wena kari haire aikoi ta seng haiba taraga di ta seng na kari hai tare aikoi gi Narendra Modi na Russia ga Ukraine gi war di lep ka da wani haina slogan mayam lawe what about Manipur mana silent lai kai na cartoon picture ye ga mayam social media ngasi thadore but mado aikoi na central gi union government gi haiba tare ko natraga state government ani makta BJP palena aikoina haiba gi natraga makhoi gi ikai ningai over port su adum prajana pireba prajadi nakal amagi tonga ga haiba nateba but we should never silent to cookies now ko silent to thokte silent to dong nate ayi opinion de ko manam di kai no hai kan da aikoi maliam gi oina aina stoin haiba ko hauji aikoina haining ne kai da cookie bhap ta han mangam ga da furu kanglu amata ngasi fawda maliam thoksu thoktre leisu leiroi sini tawai haining ne bhap ta bangam roi da makhoi sing di masagi horofam jaga do madu amuk makhoi deport to thokna ba sinba planning chap chana verify to lothokpa khandokpa mathau tai aduna swaida aikoina political dramas me amama sanaba topiro haina hari pose swaida ni aduna aikoi paramilitary forces sing India da le sing sti makhoi di Ministry of Home Affairs ki makada operate to ne Indian paramilitary forces sing se ministry direction do makhoi di piri ne ba makhoi di state ki subject na te ba adri ngasi aikoina ngasa haiba aikoina ngasai CRPF singna tawgiba makhoi gi juri gi thawdok tu da makhoi bu khuna salute tawum thoi ikai khomom thoi hariba poche taseng no hai kan da aikoina taseng na ngasi di CRPF kangu da ngasi phau da aikoina paramilitary forces singi oldest paramilitary forces in India counter insurgency operation da adagi disaster management da adagi internal security da tawan makal gi port mayam da yamna kwaidagi oldest paramilitary have Assam Rifles se ngasi kanogi Indian government da magi achoba jaga ma Indian union kano home gi makha lei bita ga su Manipur gi friends of the north east people kano moina haijer ga su Manipur gi Meitei people gi one the yaw the rives se ngasi smaine ko hainari na ko then CRPF pangu de ko kanano ko Manipur CRPF se mi thana damni tawo aham da ko adu ngasi di makoi gi adu ma port ma tholei na ko sidai da akoi ba aikoina ngasi tawgudaba jaga sing da aikoi tasengna tawgudaba masagi responsible log tabne ngasi di kaino koi former army chief on ju call for PR kana ta har aduna ngasi after retirement other expiry date lower kan hidak tha o na da takpa do hidak to phari khangda thakchan ba natraga thakba sem sa ba gi type da moina pusung hidak song ba type tor ko wapum sing jina aikoi gi Manipur gi sumba issue sing sadi issue gi diversion na su tholak na hona ba lambi se ola tan thai na ba chakaro lambi chatna ba aro issue na thaiyok na bagi pot man ba pot ta ngasai gi every cookie gi ngasi fawd like history
मखोगी कमेंट अरुगा मखोगी रेफरेंस कुकी सिंग लोक मैम दा मखोगी इरम कुकी की मैम सिंग से ऑलमोस्ट आगे मरुप अमन सुमागी पैनल अमन सुंग असिगी मा केनो दा याम फदन हाई जिबनी को ऑलमोस्ट मसिगी सेटअप तोरको मैम इरप लारिक मैम सिंग से कोगी ब्रिटिश की रिकॉर्ड ता कोगी आदा लइबो पोट नत्रगा मणिपुर की हाना लइजग पोतु नतबिदा अनोगो सेंगोलकपा सही यांखई हुमफू नत्रगा चामा यौद्रिब लारिक मैम अम येंग मतमदा कुकी इरप मैम से सेंगत चकब हिस्ट्री मैम अम सेंगोलकाना ngasi लइए Swai even Anglo Cocky war 1917 1919 hana thole iniko then swai de koi gi oi mas towan towan me amam lai gre says de koi shugi yenrak po me am sing se ma koi gi sahi sama subagi stone yung mani tar koi pot ma su lai na dam ko sare si thide ka dum lokthok ko dum to me am ma says de koi na yara phamba chalaga hippa chalen tok chalaka na ngasi di ma koi na toiba masigi kari hai tare ma koi gi titles di ngasi every Manipur da ngasi drug lalon ba fa ba karwa to me Manipur chali me am Yauji, Mizoram the Paboro, Assam the Paboro, entire India is the Gav the Park with the cookie at the Yaram. Transportation at all Puzu, Mapuzi cookie at the Wiggle. And assume my arm sings the equating a city Maquina, a distinct SPM Tali, and a psycho, Douglas, high could cover Sas and Yangangi, the imports. Seek alternative. Maquini option later. Makogi lifeline as a kind of high kind of Makoing a sea, Karopotini, building us also asset me, electro as in Palme, Yugomiba, my arms to a greco. Sigi pose cry you no high kind of Makogi Zagada, Makoi Leshan Luba, Copsa Lagaleva, Hura Lagaleva, Zagasing the Makona Tara, Popi the Taraganda, Maduna drug manufacturer, the factory Semakana, Talaco Pashadana Pashaze, Pashawa that of wood wine sooner Ganda. Nasagi porting here, and they don't know money is everything. Money can do everything I have put to the Zatara Equi, the Sing Harigadi, Equi, Makun Zatara Ibo Port Mayam sings here, Masigi Port Mayam sings the Equator Sing Harigadi, Changela Port Ama, Nasi Equi elected Mayam Sinasu, Madu neglect Bra, Natagana Makoi Estate, Banami Papas Mam Lay was sing Duna, I quoted Manipur Hadu, what's Jing the Gasuma Pandale, Rubiai. Irang tokumatam da ai family ko di kaloba yai atoba to ai lekai sagai na tin ai constitution manung da masi constituent assembly manung leiba kangu siba sangba kangde natra Manipur gi imalaba manung leiba sing sigi makoi gi kaino kari oidono khangde aduna suba mayam sing sida madu khallaka na makoi di leirabra even swai da adagi tongan opinion observation mayam pinner ko yai ko sumai leirabra adu tagadi aikoi swai da aikoi ta seng na hariga di aikoi ngasidi aikoi na naga ka kuki ga class thokpa matam da Equi, Meitei Kanguna, at over roll of Loga, Kandam Honagame. Then Equi, Yanu item was Timanama, Rangnan, Equi, Nagagis now, Nika, Equi by sing even I told Magi Karaman Kandiko. I is mind Tarokanda, put to the Mogi, Anika Pubu to the Tacheng Mayama, Nagagi Masil Tome, and the Wang House to Yawiko. See, there's a picture materials of Honor, then Equi put Ilski, Kangu, Managagi, Snow Kango, most statement to it. Mogi trade ki matang the cookie is my to sit over kind. I am no item statement and no item. I have Rapan Dragasu, Portia Aina, Matu no item, filter white. Who's it? Equina? I don't illegal immigrants ni highly report my mama, Sigi Portsings the equi focus to Minarakan lady before Kang Mams and a Puno Honaminabama, so equina government the Yawa sings na government council ministers sing Sigi head habitat leader habitat. She is a Mokona support of the Madu Tognative Tagas equip my panel, Ma'am sings too. That's enough, Mamma Mato Diva. I self ego. Sing Duna, Mamma Hana Tango, Killaga, Tamaga, and Mana do hide any Yaro, the Anisito, Recito will have a port there. Still like a see Waroshin, Porcusino, Visit Popi cultivated Kanguna, Manipur, Langaki, Matata, India, Langaki, Matata, Madu the Lang, Taco Lang, Popi Lang, the I call the Shana Popi, planters sing a Taco Lang, so one hype tare, Maduna, I call it labor low. Rule Kanoda, Kogi, Masigi, rule of law high tare, Kogi, Chanaba, Masigi Pochi, rule late and a high Wahanto, total reporting thing, a city, Kogi, the Sena, money power, muscle power, Adagi, the Sena, media power, political power, could any power legislation to see me on the Paishalakanda, Makwina, Duma sponsor the Roga Hitariko. Tolok Prenang Sidum, my action attack or Portamo or the air and a quine, Mamma is sponsored to have the Kaino, I can Paulian how keep now. I Kogi, Zurida, Kogi. See you with lemon company and quite innocent sibling title. No more say Yama chapter Tanozona. Karigi may take community Karigi Tanapa. A top community, the Karigi Padava. Makona Karigi, Aduda, quite a power haven't they? May take Pangal, and again Nagagis and Lousing Laymans do. My upon Para to water Magadi.
मधुसु हायेंग मखोइदा ओना तेदम उरपे अदि मखोइगा ngasi general kenonen laiba khwaidagi masing yamna layen hairiba akoi manipur da ngasi puarega changun lakoda sasan toroga lakhe poching da ngasi di akhoida ngasi nungai tara ningdon pomna laiba atopa furup kanglu mayam su lairang wani madida akhoina toisina khoi churu yawina maming se status si mokhoina kamaina logda mokhoigi kenogi haita dharma gi mingdu khra pusangum taw are community tribal community tribal the focus tor taw bu man mun taw aruga mokhoina atra haliba interpretation se akoina hangada potna handana ona taina bomase hallakana ta seng haiga smai leibudona then akoigi swais da muksu ta seng haiga tagari oja ko mase haida haning dragasu ngasi su akoina intellectual cycles si mark ta gi hai tare ko still akoi cookie wari saya de have the late but makoi da dum guide to man ba mi me am su dum lay manung sida then akoi gi haujiti tongan tongan ba maikhum ma uppakanda ta sengna hairaga di akoi ta sengna kari hai tare akoi gi uppakanda ngasi thola akanda ngasai gi ngha som nakanda akoi gi nungsiba sa laibak nungsiba sin sa ba manung da laibak thugai na ba sa ba mayam ma tholok pot mayam ma thola ibni na leptana ma si thola en akoi lobu ta ba ni then akoi media da tholok propaganda sing aran ma mayam tholok posina ngasi government da so over confusion ma hai tare akoi si tasengna tamoga iga natraga I marup kita jenga iga yam luntina ba pot amoje marup sigi ka tasengna ahoba arakba se kom sidi luntina ba aina khanga dune marup khanga dune ba hat ki haga de khwai nang na mi na hat have do adamaina even akoi gi government akoi gi proof akoi gi izati count mutu se akoi masien gi adum apik po wakhal duna ni haibase masi kona ka hom tokte tamo na hauji akoi unity ma sagat matam da yamna achouba role and responsibility logado se akoi tasengna haiba taragadi akoi number 1 akoi na elected single loina tabagi wadi nate bako aruga tasengna elected singsina makoi tasengna haigadi ngasi thoiba conflict sigi hai tare sab chaba makoi gi management ama ngasi tawna ba hana honaba mathau tai aduga even makoi na ngasi de akoi na assembly gi matang da makoi short notice session phamu assembly phamu to matam na mamang de akoi gi kaino da akoi kaino gi arbitrary reference kra lawra kanda minute khara mapan ni tara ni tara matam lotion gi ba mathang da akoi phamu matam lotion gi do pot mayam ama akoi leiba sing da su ngasi adum ba laisang ne na elected mayam gi aduga manipur praja miyam gi natraga any people singi madugi law sembam natraga makoi gi wa tanafam khanafam discussion tawham debate tawham ada pukhatpham bill loina pass tawna ba ek ona ona ba khona ga do mayam law sembam mayam sing do ngasi di kautho ga legi buna state ki subject sing da ngasai gi taseng na hare ga di kari hai tare yamna sonda han bagi pot masak se dum hele aduna makhoina hana apun bagi pot sakam do sagalak do taraga di koina safu kaira ga kwang harawi haiba do maina taseng na ngasi de koi gi elected representative gi madugi marai chai chari goi makoi masin hunari goi taseng na makoi tara khak tune na pangal kan ba sana even pangla hakip na mi hat pa do support torpa aragi separate administration natraga makoi gi territory ani ek point ojasno makoi gi ani pot na talak na hona ba makoi na haiba haiba kudimak se terrorist amna ngangi kudimak militants samna ngang kudimak to mana nganga di maxi militants from terrorist sponsor to ne haibida kari gi hamu thok thoino swaida akoi gi tasena manungi lal hoba akoi gi lebak thadoga mama lebak ki sovereignty ta liba kangu sing manipur gi lebeli gi lal hobu sing na ngang ba dialogue sapana ba mata manipur gi dum elected atopa mite community sing ngasi ngang ba lebra khangna na bai chanan bai manipur yam pi ko aruga oyam bai mata mama adu samdaram bai yoram bai even ko elected marta adubu madugi potu da ngasi sumaina ngang bra adu british ki administrative policy nuaina baina mata mama singam ni tamana tona khaido ga thamma kanda leram potuna ngasi di makoi tasengna article 371 c se akoi indigenous tribal people singna enjoy to budi tamo kai deko aruga sumba illegal immigrants and crossers singna enjoy to budi oi dagadi article 371 c se ko gi indigenous tribal people sing enjoy to tamo ai maduk objection lai jade ko but adubu masjid ko samakatang constitution se amend to bose makoi ngasai gi legislators sing lawmakers sing to budon ni ko constitution amend to mathau tare natraga masi abrogate to kiba loi kakhat kiba jamun kashmir 370 kakhat podon mathau tare hari se kai no hai kanda 371 c se masi enjoy to bose only to the kaino da koi gi indigenous tribal people enjoy to budabani azumbo atopa indian citizen nataban tragam illegal immigrants and crossing na enjoy to bu yaroi habit closing je
hapchalakanda masigi posit to mathau tai aduna masigi pot mayam singse aikoina ngasidi aikoina madugi British administrative policy gi matamda makoina singtam ani aikogi adugumba sasan to nuwaina semamba potuda ngasidi minai nang thangona ga pora kan lamnga na mandra pasha kra sel piraga pusina yaw kangu di kana dum mogi laising tamu ibe laibani ko sigi sumba porakhiba kangu phurupsina ngasidi minai na ngasagi mapu sarakpa adugu mapu duna minai ohelakna bagi masak ngasi mokoi silje aikoi ngasi number 1 day aikoi tasengna tongan opinion view aikoi Manipur da si to ka leina mapanagi aikoi gi mai su selaiba singchep tharai mayam singse masi ngak thoknaba masa se elected ni Manipur people pulamak sigi praja punama ke aikoi mahut silaga si leibani haiba potse masi makoina masana khangna khonara kana makoi yamna quick response karasu ngasigi solution je prokno khona brusu aikoina lu tuk tharaga aikoina makoida haijaru non jaru khongpai kol wafam natna tamako masidi aikoina ngasi khana ji haiba nataba awai khum tawno matam da khari daka ta in khali natna sum laithokki taragadi aikoi punamak aikoina legislative assembly magi importance karino elected amagi magi mathodang karino magi responsibility karino moral responsibility karino first and foremost duty karino ade frame constitution gi magi piriba supreme law of the republic of india ne haiba magi framework country policy gi framework manas ori bani haiba port written documents who lays down the framework demarcating fundamentally basic code structure procedure powers and duties of government and its organization tamako and right and duties of citizen piriba gi art tholite maram kaino kaise aikoi yam mun nei na mathau tai aduga aikoi adugumba ipai pu sing hak tak tak hai tare aikoi lutung da imarik mu cheli bokte yeknaba natraga aran ba tawu kangu sing da non dharga turga chappa la do aikoi lerekte aduna ta sengna hai ta di masigi potse ngasi su leifom thokte ana swais da ina sum aikoi gi isai oiba matam isai oiba tamako sanaton gi khogi Meitei noksa maming da ngai re chari tale khomangam dre na tamo mamak leidana ko sigi pot mai isai gi manungi arthur se yamna arthur chen ba mai ek hogda loi ho ibisi yam yawi ko but madugi pot da ngasai gi even line amakakta makoi si phaba pun ba tawkhri ni matam ma wahi paring amakak yawi panjani dre dum diko adu sumba mayam sing si haibagi di pharaga ngasidi fong na thola ganda India dagi separate man legedabani aikhogi si pigedabani militant sing ngangi ba terrorist ngang sing se adum support ngang badana ngasi kemta leitana adugi India gi tawan prevention of terrorist ek tawan ba ek mayam ama leiba posing matungina phaba book to ya ba mayam are ngasi anauba law BNS leda piraiba magi provision mayam sing sida adugumba kari hai tare khogi sangbat sagaliba khogi madugi keno hai tare masi irang ji sagalakpoda achauba contribution piribu kangu sing da karai phawbuda criminal setup tawbuda yawi sing conspiracy yawi sing da PBI gi kai jenga si khone udriba se masi punishment achauba ma exemplary oba khara madu yadena haina khangan ba pot khradi ngasi bot union amadi state ki tangai phara duty ne khala kanda only paramilitary forces sajala nai khaiba to khaibu se itau Getajen haibu agreement amada praja miyam ga tasena masi kuki no mai kapalem li kuki gi posit loisalani aruga si oraga disbai pitok na bok yaba poni praja miyam jo support trokna hai poto masi ja isfai thamjalaga ichen jagi okay ham nugai se koi ngasi thamjari ba topic former army chief calls for president's rule in Manipur hai ba khogi Manipur da uji khogi tha tarani pan helaba khogi ongoing crisis se hosik yamna critical web situation amada la abani do hosiki lady ba situation si dai khoi normal si purakna ba solution purakna ba khonau da taragadi khogi ngasi maksu dum misi mina hengkala iba mangata hengkala iba miyam sa dumak leptana chatharak taragadi yamna situation jamna idea patdaba ma orak dunia duna hosik leri ba khogi board state government amade khogi Manipur president miyam singna pami ba khogi state government lofom thokwa thodang se lowiraga khogi president's rule thamba se president miyam nadi pamba oridori bani adubo solution se purak na bagi damak ta khogi state government lokotpam thokpa thodang do lokotpa gi tangai fadaba dubdi